Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa no na so abapa osima enwotwe Sompa 93.1 na meka ya tiefo nyina se ebono nwotwe bebo wura Sompa TV na ya toa so ede afri ho na bronya bosomi etoso ensia no ne da etoso enum enene enyoma ekeka ekona nimu a Asem Mpe Nipa dwumadie ana sabre yadu so no wo mahene yadubu achekekam afri anopa no ba enwumrei no so bremu no baton no Asem Mpe Nipa ye na yede ekowie na wo mahene yadubu ache ye alpha na Asem Mpe Nipa eye omega ye ko akoye nimu a na me culture say kai dabi wodofo aya asem bia emu oduye pa se wo be kai dabi mato enchine achewo wodi mako edamase mahono asikyire amaw wodi bonyoma egumanum bonyayefo kai dabi mahuwa no so amaw wodi wesa agumani bede asuko tia atu atifi wodi asra asome bonyayefo kai dabi wotantatu amane homene so bafo abonentabam wonamsoro wonafom Asem Mpe Nipa ena yadru so no enwoma ekonka ye papa ena dei ayadwoda kropotwe dia papa se yedom okutwa so ne nanka so no ena eboss adai amanyoma ekonka pa na Asem Mpe Nipa no Sompa Asem Mpe Nipa no yamaya homene so papa ye ko na yade akoyanim kansa plane kanpian ena enwoma pinu a ene be piepie wo dwumadie we so enya asam keto akra omna samwa ebom te say Ofoso be manyankopa daro bibia boko de bibia hyeye okay bibia hyeye beda manfo ase mase man ne atasomaso Ghana man sa na ebeka no ye do bibia ase omo mfra breche bae enra na my sister Mary atasomaso enra na ewie ekyiri asem kra ene na ekobuka nyame adaroma akabiama okay kabiama nti yede 2.5 billion Sompa FM yenya no amanfo boy ma yenya 2.5 billion pepepe bi dachiri enti na chese yayade amanfo ne yeda o mase because obi o sa in fact na enye yize sa okay no na ekra behwe abrempon na de ntia unse makase na no enche bia na me etoto aso se me nua me father side we wu na mother side so we wu enti aka me mother side no ti amanfo katacho be se mo mreme mo kemri bi katacho se na etoto aso awose me sremo me be kan me nya me boapa mo mreme omo ana eko enti ba kon so shemu ano so no first year next month enti no so edwa so na de ntia mama nko no biasu de me hu madofo no matamfo so de kwanwa nti yada edamanfo ase ma ya de pa aye no so yi papa anya ye bi a ko bi a se be nem so eye eda nyame ase no okay Paul Kwabena bla improve to say the bla 2.5 billion oh bla aye dia ye oh bla oh bra na the whole Ashanti region oh hin kasiye let us say ye 2.5 billion enko debi ye program enko sa you mate enko oh enko you mate ani ebra wadaroma mimi ye maye na nyetroka me ye maye na nyetroka kobra ne ba yi no ana wo anka so onimunyamfo PSA da sebre jamra o tie akunyamu wo so ba yi ni bi wo so ba yi no ebe hunu se re yi ni tete abampa ba yi be hunu se yi ni tete da bi wo makuti ase yi no ana obi yi ana yetroka me na me yi okay ana dwumadi obeto omro asamo aka otifo Kwabena watenenka ohene ire maame yabua akua asuama bronya woya abrewatia ene obetenenka fa ho yeden akua na na asamo mpempie o kama na ye mede ozofoso me ko agema nenso ne no entrese wo yoba na obeye nsam a ense emfamfata
obehwe ama wakeka wadwene e de akode bi ye nyina da ye kon ye de agema na ya hwe sa asundue ya nu abua no na ye benom e wa santimem Ghana mem ani wiase afa na nyina bema wusu kanta kraka chief executive producer e ma dwumadie na da roma e na wahye dwumadie fefefefe na ye betu ne sre ene abasa na ye de ama na ya mensa abram South Africa ono ene ne wodi bokum hene wasai e producer waka ho ene dwumadie production team no aye strong wa enyoma e konka yie papa bansu ne de hye kwaku yebo a waka producers no saa ene koba jesse sempre mu bema ono so eka producers no uko MCA koba jesse ebo adwuma so ewo ho enya asem keto akra Dr. Silasen Cancer ewo MCA saa na Buffalo Soldier imamu nyina na yaw omu nyina ede omu nimde ebo ma Asem Mpe Nipa konkai na sesei no Asem Mpe Nipa ebe kakra ne ati onyina nkom ani ehwe fom nko a efiri se yemframa no ano den sente no achiba bia wokumase ebo no so ekoni no ndusu a Asem Mpe Nipa sente no achiba bia kofro bofo mpa ba masuketu am yipabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo nintifo minam tiadwam na mede Asem Mpe Nipa ekobose asase so medical chom se wo tetetu amane homene so bafo bonetabam wonam soro wonam fam Asem Mpe Nipa ye kokko babia ye nam Ghana ha atufa ye kwa amanfo kroso anuti na me kai se uko Facebook no Sompa TV Ghana Facebook no Sompa TV Ghana Sompa 93.1 subscribe na se na afoforo NTB na wo hwe bi enfam free ho na abogafo ade no so YouTube abogafo ade no Sompa TV yenko na yenko ne kohwe bi na kwasi Sompa so wo studio ha wo boy chidom anya asem keto akra me ofa se ohwe me sa se me ofa de ne wo kire Asem Mpe Nipa na yekagum esa no na futu semu a Asem Mpe Nipa ye de ebremo no anu de pa na dabia no nyamya dawroma ye benya bi na ye de aba bebe somo amanyoma akonkai na adwumakuo kase bi aboya honoba se na ya dawroma obeba no abeso afutu sem no asene na eye medeye papa o se edru anwumre na Oforisuo no apamfo no etrase na mode afutu sem no ba ya na mani age pa eno ti asem de ma Asem Mpe Nipa dwumadie no ye kon akoyanim enya asem keto ye nyina so driver na touchline na ye nena baba na ye kwa no afutu sem a na ye de ebrewo no etira sam ene se mawaseda enoso se wo hwe twrosem ni mu a krupo twedi ampon wo bo soro ebo asase na wo bo mu anwoma nyina no wo paseda ene ayeye Nyankopon na wono akasa ebo ye no wo pe aseda ene ayeye Anoti odofo ene asem a meka kire nyina ne se wo bia wo beye bibi ama obia na ebe so wani wo se wo danase Mame papa ene asem wo ya asem emu odru ye pa empempi no se obi ye bibi ketua bi mawo na se wo de aseda no ekomane saa heturu bapia wotumi asiwo so Yesu Kristo wa abra wasa amanfo yade yemusa se emusan ena de na seda ekoma no wasa yade no yemusa se wona wasa wo mo yade no akwatafo no wo mo aseda no nani so yie pa Enuti na hu behia se obi eye bibi mawani nso se obi eye bibi mawa kai yenyina ye tie Sompa yenyina ye benya tie Sompa no na de obi aya maye no yatumi akai efiri se eduru babia omanfo no bi etumi eye boni aye na modofo se ya me aseda no a no so a wobi wo ho a papa wa ya ma obie no
se wan fo na seda ankoma no a se obi ekọ ne nkyɛn emoa etumi ekura epam no anase etumi tene san se mekura no mekura papa me ya ye dai sa ne mpempi ebi etai ka enuti ene adwuma wanya ye no se wo ya wadwene se wo mfa na ase na wo nkai papa wo maame eno papa ayama wo a odofo emoa wo efiri se wo maame eno papa ena de wako suku fees ya wo maame eno papa atua emu bosiabo ene edie aseda ensem ena wo de ma papa efiri se wo sa so achi akatua wo die no enya asem ketwa wo kai se eye wo maame ene wo papa ena ama na bamusa wonofo ena nwumrei no meka tro bibia ne maame ene ne papa hwa wo hwe no ena sabre dibre bi ekura no ena nwumrei no onfo telephone kan kire se mama dada me dawase wo bi ho a eye ne yire ena ene ama no atumi akira ne nanso wo bi ho a eye ni kunu ena ama na gira ne nanso enti yenhwe se ewo mpaso kura no waka enase asem bi ade akire ukunu ana waka enase asem bi ade akire wo yire ana efrisa kwa nhia wo yire emwa no a wodofo enkanye sei ena kawtie o se wanhia ukunu emwa no a sister enkanye sei na wotie bema no na befa ofri krokitwom ebaye ene soto a wo no wadum ene ye kan toma adaka ma a wo wa ade na asensem ene waka kire wukunu anuti ene na meka kire obibia se ye ma ya seda no enoso wobi wo ho na damfo ene aboa no prepre mu babia no ogina no na enye kura aseda sembei na waka kire no abra na yede wo sene no Sompa FM senya emwa bi adwumakuo bi asori bi ekọ wo moa na yede ugina kwoto na ye twen no senya asori bi ena kọ wo moa akedu kwoto afiase edie ben aseda ena ode koma awon odofo ewiase abrabo no epempi ya na metan eka ma asem bi se obi so obi abatiri ansa na wahunu dwom de wabu awo no de oturi wu kohwe nkwa no ede na ase na ade ema no uturi no akohwe wu ana enunti se obi ama watumi atwa akora fana se dama no se obi aboa ama enei wanya won krata ewa brochi memu a danase menfa bonia yasam enkonko kakaya ho enfa bonia yasam enkonko ta ho senya ne mu a wodimba wo a wodofo na ke bo wo am wasa betena kan no ede en waka kire no waka medasen sema kire no se krupo twedi aponso oboyen se ni su ene ne seso dia na se papa we epe enase ene ayeye dia sa na yen ni peso no yete yenya boni ayasem efrise se obi atru kohwe nkwa emfa ne kohwe wu enam obi nsaso obi ayeye se tam enam obi nsaso wanya ka no bi atwi enam obi nsaso ene school fees watimi atua enam obi nsaso awade na ego no watumi asese ama awade no agina ne nanso akoda na siana enuti enam asema meka nyina ne se yema yaseda no so asema yaseda edonso a mpempi no ibenya nhira ni akon akoyenim
if you say wiase abrabɔ na yɛbɔ no obi so obi abetiri ansana wo hunu dwom ɛyɛ me modɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo namde afutu same way ebre wo omuna samwa yo Oforisuo da se medical kase ene anoma odi ache no asafu Peter Moonlight ene so obesan ba anoden na mefa kwanya wo so na masre adrawafo Oforisuo isu a eto na nyasam keto menim sa afi na no abrase dia enframa nnem no eso enti ye besre mo hwa kwantempon so yi na afi de ya bre yabre ade ko chia na ka bia bom nipa sei na afi so mefa kwanya wo so omo titi nsuo mu no omo hwe no muntu na afi nsuo ne betopa omuntu pa okuro mu ben ko machine kokotena ho ai nsuo be fa obade ene wutu kotena okuro mu a emfa so Oforisuo mama check edu gas oven enra me waye na se no krofo bia omunime na omofre me se baby omofiri no ano oden na omate ke edu gas nanka na me so me mo direction etike edu so wotie ne so me kire wo mo ana omofre na omama sonte Sompa imagine ke edu baby obi ano nyame nya okese obi ye bibi ma wa aya edai danase na ma wase da noso Oforisuo no de no ane nam ho yo enya nipa bia mi de bia makasa asem wo se enya wo maame ba no papa ba nko ana sebe otimi bibi ma wo Oforisuo se ka no nko ade anka yahye wo kewu se ka metima kase sebe mpraduasa sanka ye koba se ye family nko a Oforisuo ngam no me no kewu ntobi ye bibi ma wa ya manase na edai enoso e betima bobodin bebre na nso ko banso wa akonya asem a kire se wa ria wa ko jabi wom enu tu e koma obi bia a me wo mona samwa me ne mabusua de wa boye no yankopon hire ni pakro yankopon hire ni pa bi pa titru kata cho be ma wanya ni ba bi ko bebi obi ase ne sama wa dem wa ye dana se nyame nko a ye nyina dana se obenfo na ya na nipa woni nkaye no na no me kansa asem we nipa woni nkaye no ya na no woten na no obi busa se so obi to nkyene mawa na de makwa dana se makoni ade a eya obi anim nkyene ade ede sebe uni adwan na nkyene ni mu a ya na enkoye na makozu ade eya ya wodie ni ade a waye obi a sebe wo so nipa no bia na wonam ani efom bia na wo hye ani bia na wo hye tokro bia na wo hye na wakopagye na si na panifo se nipa nsuo de nipa ko wi ni bechan konkon so a ebra ne ho wo no na na no so wo ade ya eye sa de no tina ko dwofusu oso obi ani betew so a ya na ya misre obi a wotie ye ne wo de wa hwe bebia ufiri ne hwe ne bebia wadu busasa ye hwan ni nyina twa kwa hwe nyankopon so na nyankopon no wanka nipa bia akoma wo boa wo sika hye ebotom no nyame anka nipa bia akoma ye nyima wo tie besre da ne da nyina ye ko mesi de bia masema meka mesi obi twop money hye obi botom edruma bia Oforisuo wo se wo yi handkerchief na atwe afa ho wo ba bedu na obecha ken na ni obotom ayi obi twop money na woni mutra enu ti wiase no so obi so obi abati ema hu dwom se ya ti se Zakiwa Zakiwa so obi abati enu hu Yesu Kristo sa nipa no eni kwa se Zakiwa edan hini boni aye ehu bia na ne yete hu ye be se ye fiem ye nnuano mu a sebe krofo bi nam so ma matu kwan kodru baabi wo hwe wabusua baabi na wo te ne wakodru Canada wakodru Germany wakodru US ye ne sebe onso wabusua wapeja no bu hwe busase ana bokontin kwara wo chi se hwan na de wo koye ene nipa bebre ya befa nkrofo bi akwa broche ne wo mo kra ya ma ya bo sa nkrofo na ba ye be sere ene topic yi se wo te sa mesere nipa wa nse bi akọ na pa ne chew na aseda de nyankopon kra sebe wo boye ba wi asa ye so o pa aseda Oforisuo me da asedro beje wa eyatrema okay Pogwabra bla aseda idie maseda no so me ni nye de ka me ma onwom kama
nanso meninye na bla asida de ne kwasem mia me de me ho da twede amponyankopon ase ebra eyi me de free abemu a me yesi metu kwan na me kodru boko wose boko ye Ghana etim kodru me kodru boko na me kuta Ghana passport papa efa druku madama tijali gatron na me de kokura Tripoli eye Libya nkasa ene capital town na me kudru yeso me dem na ebra ye kono udru druku udru nyame udru nyamia na ohwese de Ghana ye twatoɔ ana ye free boko eko nyame na ofri nyame eko druku a bra na emu ya obafu ka bi efene combine the tie say be say efri efom no efri pillar to pillar se ta ne so akokofo na mugum sebio enwan ye de moko ikududu ko ye jamu nyina guo na nche se akoto no nyame na wo hwe bre nipa bre eri chichiri nipa te sebia boa aponchi a ye tu nipa wura ka mu hye kama na ikodu desert ya nipa 75 ekoka me nko a nipa nyina wui e ma ne ka me nko a e wo desert ya na se ne metiase a esebdia seda manyame bikodu ye kurachi no kurachi kura no Tripoli wono isachi mi Libya force ache me because na makonya Italy pataka media ka me passport no na yenye ni saa ena mesere mentika sa ne yenti no edem kotum 1 year ansa ne ye jame bla no chi ne ye jame no menya correction to Tripoli to Italy no be fancy so Libya to Italy no be fancy so eno so ye kokotena ship no boat no mu a ya hyehye ne yatinso ni mu no obitimi sori si ya na wakra brother miko ni wagya no hotinso no si sew because in so no do baby a doubt is asase no wagya no hotwim sew unu we ya no wotim hey wagya no wotu sim kakra sa ye kodu Italy bra nyame ye yadom e de ye twansuo kodu Italy ye de yetumu ye sa begya ye sa boye babak ni nyina mu no nyame kura ye ni ama na basa so asonye so na esese mi momedi aseda kese de ba awurade eti minwe wutie me se nyame ye bia ma wa na se wo hwe se de abrabo no titiye o hawe beto wo so yare bia ba wo nipadua mu hospital bia ba ye anim gwase bia de to so entwantu so bia de to so prison do koto ye adwuma bia ye yi wo di free ya emfa aseda manyame emfa mabonsama na nipa fa mawurade Kristo menye bunia ye anokwasem fa animonyam eni aseda dodo na fa mawurade efise awurade ne ma wonkwa nipa bi won mu a adwenbone ni trimodin pesem community do be ye bia ege nipa fe ibia senye do be ye bia ege nipa fe but e duru bre bia e so hu se be bi oduru no odi aseda me awurade fase de mewurade enye nyame ne ma wonkwa wonni bibia ye lapa yiweni evat ebe kasa ofosio se nyame adomo a na ka doctor bi kura ebinu bitima wo pane kura mana dai amwawu because yade da wo so no wonni sika yade na ehu na Yesu Kristo dimu nti no ukowuo ene o hawni amani hunu ekwanta banyame atwe wode wabem fase de mawurade ensuo toyi etime yiri fa nipa bi ne nipa na wu wode ensuo yiri fa ho no wode nyame adom wangu obetimi nya accident na ne tiate wode ne nyame yi wafiri fase de mawurade de besi wo brabom bia no se wo ha ne beto yibeto fifie uku ne bejawo uhi ne bejawo ye ba be wiao ya be sawo ne nyina no memma wure mfi Kristo a odombeli me biye wodi wonim di wochi unifa no bonkum fa asida ma no odi fo pokobra me mabre papa matrenso so Libya 3 good day ne tinso so kobrani hu bita ohu pokrada na mitinso so dukodu Italy ye wie ye na ogo na bedo kopedi ho
ni nyina so ye ne bie me nipa konkan a experience oh ba ma me ka say enche wo baje mic ni mo kutia ba bo ni eti ma me ka say wadawro ma bra me transu so me hupo me ho si de positie ma transu so 3 good days to Italy e duru ye no camp for be che de agugum ye damu sa 1 year ansa ne ye jayen eti nyankopon dawro ma na se ne wodi ma be kama busua ho emam di mani ko sua eti mi huru Ghana aduane enini mi nwenum di akonia baba eye Kristo dawro ma okay nyame adum ti ma mi se nso dwale abra enye obi nsuo enye obi dan a eye Kristo mi dawase because na me mobroni pa na me obi na me nka ho okay adida fiche ti se me na wo ye me seye awurade me dawase bama me da se Oforisuo okay abrotia Oforisuo bema ye maseda no noso ye na Nyankopon ase na dane dane so no wose ye ma na ye etena ye no mu dana ye kasa wa ye bia ma yampa na Oforisuo bema se ye nkwa akire krampo na yankasa kra no home ye agese ye home ne kra no se ye kasa ye bubu ni tot krampo aton ama ye na kamigidi ye se nipa kro na ono ankasa eye ne dia no enkasa de obesi abodwe wo nipa so no kenya asem keto awode ne nyina akyeye na se ye da so eti asede ana kyese da ne da no wo se ye to aseda dwom de ma Nyankopon na ye ma na ye yie nso edoso wo ye num fi se Oforisuo be ma me ankasa kra no me de me ho be ye mfato ho a baabi amadui ye Nyankopon adaroma ene enipa bi emoa ena me ankasa meba bedu baabi amadui ntino se wa ama wani anso kakra na obi aya ama wo na se wan fa aseda anta ato ama no a ekwan bi so no wo ya ye boni aye bia wade kese bi krampa e wonipa no ho a obefri na koma mu di ache wo no na enipa no asa atena so ntino ene ye ka kire wo bia se enam obi so enam pempi na no obi aye yie se obi eboaw e wa abrabom se de ya se ye so obi abeti ansa na ye hu dwom no nipa dodo na no ya na Nyankopon eyi ye boafo e de mayen e ma ye so mo abeti man kakra yetimi hu edwom e wo abrabom na so se de Oforisuo be ma se de na wo kan top bre bi a ye kodu ba bi a na ayese abo akokọ odidi wi a na ode nano atwitwiri fom oni nka ye ena nka wode aseda aba ena nka wode ayeye nso ataito enipa ye ade ma wa eye akire ni so efama no na fa aseda eka ho na wasa eyi na ye e wode wa ye ne ho na wo ye sa no ade kese bi wo ho a onye na adwen se ode be ma okrampo na obehu se ono ankasa no wasa a plan ana se o sa afa ho adwen aye nhihye foforo ye no kura besene de odi nkan ye no e de amount enti enam so me de ne se Nyankopon nipa kro obo ye ba ye no wo se wo twere no wo sam ho no o se ye nyina ya obema abesi akrampa sori eden aba beyi na ye enti ni titu ni se Nyankopon no ankasa obetimi aye bibia so se ono ankasa tontom ne ho akanfo ne ho ana se yi ne ho aye no eno kwa na wontimi ye no ne botaye titu nti a Nyankopon ebo ye ba wi asenti no se obi a wo mframa ne na wo home emoje di umu afru sane no mesraw eya na odi aseda ama Nyankopon na afenso nipa da se ni bia obeso mu wa abrabom obi obema just one cedi kurampo no ato nso anom no that particular moment no enka wen hia ne mu a one cedi na ebia nka bibi ye wan hwe ekran keso kom na ede oni nti no bekwa akoyi obi nsuo ama yakasa wabokro no ama akoda na wafiase enim Ghana ha se no masem omo bokro no akese akro no monam ho manframa fo mo ho wa ba kwakọ wi de ketewa bi no wona obekwa akoda prison nti no enipa bi a obeye wo mua empo no se ya ketewa bi krampo na eya mo ani nso na kira seda na kira na ase efama no na daachi bi no Oforisuo be ma se nipa kro no ne botaye so obeboa nipa dodo na no ankwa ankotwa enipa bi ayi nipa bi boni aya ma oh ya se opam akokọ ne na akokọ papa di akire ebia ni papa bi a wo ba bi a on de ebia nko ye sa de ne ma na nko de aseda be ma no because said de wadi kan no
oye ne boni aye ntina fe na wasizi saa na mapa opese oye ma nipa nyina nti no de America ma na kose ne sa wo ho amo aseda nọọsụ na eda nyankopon ase ne nipa bia so obeso mu no ni titru ene ye na yesusu a ya nyankopon ye adoma oyi ye boafo ma ye no ya ne ye na wo mu ase obi bia adwuma ma wo tena mu bi nso so ya no ada na se ne Dr. Blizzard Foster ase I say ono so aba be bia Sompa ni titru Terra One Media Sompa TV Sompa ne okosunya ne okon kranza ni nyina Sompa essent na age bia nkran so Terra One Media so age wa na enche ye be sa akotakwa ne ato aso tade ne yakonti ye mfa asedama no waye bi obo amanfo ama wo nso ensa akoma no nti ni nyina no eya aseda wo say there be one for we are confused. Wa fa ko Libya. What it? What tell me where ya? Ai, it me dey say ya nchemi a. Na say me da so ti ase. Man nom Johnson me num so kaya. Asida nyom kwa na meto. Aye nyom kwa na meto. Seradi ama me wa amasoma. Asido, seradi ama goda prison. Asida nyom kwa na Okay. Anuti say ya da krupo twedi amponwase a ekwa bi so no de wama wonsa ekwa wano no ono so na wadana se anuti ye beda Dr. Blizzard Foster so say ode Sompa ba se de abrewati aka ye no bakuma se a ese ye dana se sunwan fo so edana se Nkuraza for so dana se 21st clinic for nyina so da no mo dana se enunti aseda eni ayeyiye eye Dr. Blizzard Foster ne dia nyankopon aseda free won de be ma no waya de waye dupon amanfo transe ejemfre saa ene wiase ye kono na se obi eton kine ema wa emfa meko enanase se obi ehunu asikyire emmawa na meka cho se emfa bodwuma enwu nanum enanase bonia yefo kai se obi huwani so emmawa emfa wisa enwu nani se obi ede asukochia eto atifia. This is 93.1 emfa asra ensono bonia yefo kai nema waseda enso enoso sayo no ebema enwoma akonkai ewo abrabom 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello my Emilia Yama ya se dan noso. Yama ya se dan noso. Ofu. Me try the be chum na me. Mata de pa me no bi na na tu ofu mata de ne bet me ti ne. Yes it. Atade na ti. Ebobo me ko ho. Me hu bi krada. Enti me hwe de radio ya. Radio wayebi nje wo se me sa na sisi na kumem na mi yi na ye esi na kumem the radio asi de ne mane me busia busia santi nyina da so ti ase a na ye radio na ye ye de ase da mano ye da mo so masi na kupun isha mo pa amen. Hello 0551 hello Ofoso me. Yay. Isoni gu. Ba Sompa de ya gina so. Ya gina so pintin. Ibo national. Adatu. For papa ke na nyakofo nchran. Se isu to amane mo amobi ofitu se me. Na bibia jeji ba ko pe so ko mami prema ni wo bia me fam video we so. I'm the money happy birthday. Oba Sompa no. Obo eduma de odi ni be tubiano. O yiri ni mu ye eduma no. Nyakopon kan ho. No money kwantinki, no matka so na ni botom. Na so ko sunye ska o ma so ko mami prema ni bi ni. O ja te de bia obi ma no pa no o still no. Na okoso e ma ya sida no so.
obi na so onu no di free class in group masi ebi oso be wa ni no di ba e wa born ka ka ko so di be ko we a udi boni aya na da na se na udi se unya mi class eya ma ya ti da no so onu si na be for no edu na bi a omu person be bua ya no obe bua no di wa ko bua ya ma obe bi eda e kire na udi ni na se ukura na wa bua no di ni kwa abrochire no obi asidan temu na dom na temu no ube nwa se mesu na ni pan so be gi dan na ipa we ni tim di ye ma asidan do so ni nyame ye adwuma. Okay, hello. My radio no come from. My radio no come from. Hello. Hello, Osei Aboagye. Azafo Moonlight Peter. Me kina so am kadi ku ata na mata bo bi. Kafra. Me chia mu na mata mo me chia upa. Ya jo so. Na ne do ya ban ye tede bia. Ku ya mi bi wa kita. China frame na me ma credit ni bi why? E pa so ma se. Ayi se dia so ma kan ne de yu. Na ate de eye. Uma en kai be dia na ye wa inde. Ye ku be du sa fi. Anka na be dia ye wa na anka udin ku ta ta be ku ku ba bi kan pe de wo ta ka ti. Eso na mo tito ene ma ni pa ti lu ano. Se dia mi tu ono ma ye ba na ke to menipa. Obi oni di ni video ti o bi ekuma e me ni bi. Na ke ni e ye te to ni ti ya wona mama na ke e do to wo nu. Ikumi e ba sa iska. Kame sana kwa witu apoja witu ati pia au ti pa pampen. Oyo inde ni e kwa mama do. Oya die fa o ti to pa ni ne ti do. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me pacho e fe me fia me fe ko from. Oba me fia yentie we. Ye de nyame ya mama do so nyame na na se. The yari pa my yari da keta so fie nine. Enso me hwe de radia ya me kai kan no kra we fie me. If radia yi pa me mama said that dos. Okay. Hello. Hello, Oboso ba Maju. Majiso Panipa. Already Mr. David ni Chrono Afrancho Tema Community 20. So ka Community 20 yadika akoko to ba kwa ba o. Emu dem ti say, ubeti ba bu mu kakra. Me ba TV no so am de ba 20 fo nyina ni. Bacho mate. Oboso ni, ba mi ntia ko fo mo. Omo ne omo yire mu egali bom no. Ene yo Afisiada. Ada. Yeah, celebrity. Obi on ne gali bom bia me che omu nyina. Ajo. Hello. Hello. Ke edu gas oven papa. Barema na nim de ga. Ele ti ko ti so obi adim. Na o hwe na body ya form one dia. Yes, afuero akono no. Ke edu gas oven papa. Oh, me papa mo no ha ka say ho ishara de o hwe bu bia o chere na bu why. Wa paja ne sa bi wiem. Paja ne sa. So ye ho ishara no pa say edru be menda no kuremu don ko no ho de. Na waje be bia ya pomode na na no wo. Eni ma pero o tete no. Aja bi ba no. Aja bi. Oh, that no have to do. Na ma so. Yey. Bedi kai ya be na ko po asia. Ke odif for ba adwuma ne o. Odif for da be ne twman so. Oh, no dia man so me ne twno. Me nya sure say. Me nya sure so o man hine kra bo me be yi. Oi. We da ke ba bia to awadawroma. O man hine ba mu kra. Me nya sure. Je say bia. What the am preaching it ya me answer dey bia ba so. Omuna Samuel si enye yi. Omunu si enye yi. Ono man so ne nyira afa. Dabi je soka.
Mona 17 and instrument when I said. Ayo. Hey, no mono paja so. Mona said what? There's no penalty. Why? No okay. Yenti okay. Mo, never for so kakradi. After that day, after that year, pa, Osei Enempo, Obi ko bia yi no ma medana se o se fina ko unya yi a me ba bio. Ai, o timi ka se fina ko unya yi a me ba bio se mba wa yi ko amedama se. Enti after that day here. Makokura bi e friend nada kusamo that the task ono ena ma clear do e clear do if you are the body dey e wo me kasam to that the task e wo e shiraw e fama me papa obo wo so bredi family and mo so mredi why no okay hello one abo station papa mama fia papa news wa me bola ne chepe pia me ma mo afamwa senior legend mo akwaba na be tia oba pa genetin so ami je o so ayo ire pa ma ye no akatia wo so na ofo media ne say me danya me ase wo mpempen so odi ma bedu ire bia me da na se na so papa me de yan kwofo ya na ma se na no so ye be ka ne say ye twa nya me anim Asem Sebe ma bai no okay hello Udi baby afrefre Brantia auto collection no wa gene sesa na go se he o say odi fo azaya go se he me de mi tu kwanyo obaya odi mi tu kwanyo eni asane no botoma ya ma na bi me ko Olivia ono ire na bae ya ba se sie na mo kwa wa anom jonso sini akon mi ko fiano ho se mesre ka kranche odi amesre o se die sini yani mi ko fiano ho se mesre ka kranche amesre asre ka kra ma me we yendio me koya masama ba mon ka se abranto to collection koya wasenya ba enipa boni ayo okay bia ya ma hon kai aya kai na menka mo okay hello 0551 na 31 0551 na 31 hello Ohuzu Udin baby afrefri penipa le kata pe kono busi okay nipa obunia edigo bia atoncha ma di ba makusira na ya na nyefa because if I say wo me obi bo amoso eden bo ano dem na ma se ya no acha bia bo gamo okay obete hello 0551 na 31 0548 na 31 insuo no hello baby a ofrefre wudin Oforisuo yey Mamodu majisu unya na Ochite na wo so mposo mte ko stress no uyo bi de na de yu noki uyo bi dia na de yi ampa Oforina ni babu ni ebe ubi wa dia de na me na sipa na de mi de na go pa se mo ba dia we de me fi ma ba be duria na me anga sa de mi ha mi de na ko pa noki hello ye fa na se e ma kropo twedi ampon ba se ya dom na dom na ene wa ma yete baby hello baby afrefre udin Facebook como fini yetio asmo mo kan no person say asem pa de esta hotel obiyo di mo odana na nisam duma dia echa edi popo papa onkala kuma ntuni ye mo fi o ma samo kauna obi si memfi no mpi omo no hello udi baby afrefre wa bapa hello me tie wa bapa baby afrefre udi me pacho ye frame abnasewa ampa fu yentie o Oforisuo ene me da wase isana nyimire wa ma me wura ko papa oh
enso nyankopon si ade nyina mu yemfa aseda ma no kwasem no kura se aseda ho asem a wo kan ni hunu ba bia me mfemfiri na me hunu ba bia mfa nko wie die awade aye me die ofo me kasa me ka ade abeche nyame ka ne se me do chode ampo nyankopon na fe empempen so wode me abedren ya wa ma me nwu ya me so ye ka ti asefo ho a ye ka me ka ti asefo ho a e ya domala kwa nyame ka ne se wo chode ampo nyankopon me da na fe ofo mo ya djuma no okay yama ya seda enoso hello enuti yama ya seda edoso a ebeboa ama wiase abrabo akonkan de e wo se ekura no ehye nanum kura no ejuru ba bia obeyi na wode amaw asedan kuto ena yede bema kropo twedi ampon ba se ya dom efrise na dawruma ena yeso yete babie abrewati ayam yase da doso ofo so be ma se de na ye kanu ano enipa bia wo ho am aseda enoso na ofo so be ma abrantie bia otu kwan na okohia papa bia onim ne da ena papa no eye na dom ese ne last hour abrantie no kotena okay hello hello udi baby afrefre Maje so obapa empom te say Tacha yami adum na nswe kama pa eda yami ase aseda ho ase me so me de maseda manyame yami waye bia ma me pa wa bo me ne me mani ni sunu ho ban aye ka ti asefo aye ka ho bi na aseda na edi manyame senka yami wa moyo ho ban a enke ka ti asefo okay yami ase pa okay hello baby afrefre wudi hello baby afrefre panipa wudi efre adakoja che kasafre adakoja che efreme trobo akudia okay me tonfosu mpabo moru market okay media ne kwasia ni wu udu ho moru market akase kwasia wu bia beto o ma sa mo ho a le ma tin kwa bichia pa okay osusu ene madam fo osofo enkontokwa ma so no ye dadie so ya na edubrebi ha kele na da be so dia be kan so oba na o fe ko so mi no na yere no oba bai oba bi fe ko so mi no sisi a oba ampa afo sewa wo yere no ne na de o kana so de nyame afi esan se wa bre tamwa Ghana ha Accra echiye no Accra seke echiye no patro no ya wono so hye ewufi adakoja atia but ne adia ani nyan na die nyamia ya mesa nyame yere na seye de aseda kesiye seye ya ne nyamia fia ne upiafo nti wo kai na seye so ya di de PhD pa aseda chinche emma otumfo nyankopon se wa hwe enso enso onyame ofa so no mo ba no kram na mranche ne ye me yonko pa enso de wo ke enwoye o ga ti mu nyina were won ke mo so we yesu di mu amen hello anu ti asedan kuto ena ye debema aye biafo efrise woni yen adiniye obi biada kwani ansaso no waboa amanne woso wasebie no e wo se wode aseda ema no hello baby afrefre good evening maje so obapa e cha no abeja so ni na ya jo so feso yo so me shede nyame aya mamia na bro ma jeni me siase nyame aye bia mamme me bia chem me ba ne me ma me konya accident e ma me me ba so ko da ji tenne me sha bofra na ofosu be ma nyame aye bia ma me papa kwasem e wo mu se me free ma hwe me ma me de lenso me ba na sa na mu amama de radias oyo ba na bema de nyame
ɛda nyame ase. Hello. Oko. Noke. Na yasedan kuto na obi beka se emprempren na se obi aye bibi mu akoda na se debi se obi aye bia mawo na ekina kora wo kai na se acha fa ne na ase ekoma no se sayo bamu ebeboa papa na yenko emfa enko yanim akato ne bro na yeko Sompa TV na ya toa so de afiri ho efise de wo ba no anya atrase enne dwumadie wi so no pani na hwe Sompa TV ne pe aso ne tie Sompa 93.1 enne anya asem ketwa kra obofo ene de ne nam ehwa paso enne asem kase besi ewo dwumadie wi so na eturu babia memma no bigu memma ni mu ase o memma no bi egu memma ni mu ase asebi okra na nas oba no efiti ase so obo na mane a na eya kujai animguase akato ne bro na ye ko Sompa TV no so odifo pokwa na eya aseda na aseda de ne kwasem mi wo bebere na ene de odi abetum no akai se ade bia wo ye bia no se nyame onwumle yi ensu aye toyi obi a wo problem na so obi de so se obi mi wol ma bi kasem che wo se watch no ke bia wo mu nsem watch na boni pa na settle down ke bia wo mu nsem eti se nyame maka no be boni bia to wa eye pressing eye pressing kese pa because okoda yi wunim se obe sorry okoda wunim se obe peja mu okoda no de se ufuo. Okay, come for last caller. Hello. Oforisuo, good evening. Osei Mpe Nipa udi baby afrefri. Me de Baba Arias Amando. Okay, yentio. Mr. Safety Arokrum. Oforisuo mensa ya dia amameno. Kaburo majene mentia so. So me then say we yi me free so hwe ni amane ni kwanhia bia. Because ya nyankopon agi me free mu no. Okay. Okay. Eroti na ye katiefo nyina se ye ma ya seda enoso akwani asaso obi ayama ama watumi aso babie ama wonsa aso wachi adware ama empo ene ye ka nipa yetumi eka wo ka ho no yemfa aseda ema sa nipa no efiri se ebi anyi wono a nka wa meduru sampemprensoyi anunti yemfa aseda ema safo no na enwoma enkonkai ewo abrabom akato ne bro na ye ko Sompa TV Sompa 93.1 ya ma ye homene so na ye ko Sompa TV ye nkonko ye nim. Okay, hello baby afrefre udin. Okay, ya ma hwefo ene etiefo nyina akwaba eba Sompa 93.1 na ye kai etiefo nyina se dwumadie we ye fra no Asem Mpe Nipa enipa ena epene ho asem na me ka se sisi sem apo menteme ho ase eno ena de bedan Asem Mpe Nipa ye di akiri na ye pene pomasi bre na ye de ema wo se ye sisi sem na na akoton sase no ba ko amanipa miensa debi ye ntiase wo se ye di akiri na enwoma ekonkan na yetumi ema asumdue ebua no ye nom wa santimem Ghana ene ewiase afa na nyina dwumadie boy batu omono asam wanka odifo pokwa bena David wono so ewa ha ohene yire maame yabua akua asuama brunya woya abrewatia obetene ka ewo dwumadie we so chief executive producer ma dwumadie we bema wusu kankan wono ena na watimi ahye dwumadie kama na wode ato apaso na yebetu ne sre ene abasa na yesuamu ade na dati ankwama bi no de obi aye no yenko na yenko ko repeat sa enfomso no ebiem banso ni de hia kwaku yabu aka producers na sa na ya mensa abrampa watafrija ekwo ba jese sempri mu bema enso abomoden ene wo madawroma ena dwumadi we ya hyehyɛ ne fefefe na ye de ebrel na uko MC awa Buffalo Soldier sa ena Dr. Silasen Cancer omo adawroma ena dwuma wadie we omo ahyehyɛ na ne MC aho no social media handles Facebook and YouTube no yene nam so tie yen na hwe yen efafiri ho na subscribe na share na afoforo hwebi na wotie bi emfa emfiri ho ye ko TV no Sompa TV so a David enso ebo adwuma na
mrantie mienu no mrantie mienu bi a omo wo soro no omo so bo adwuma papa Joe ene Papa Toast wo mo bo adwuma sankransa fo ngola no wo mo bo adwuma papa wo mo adwuma ye me fe kofro bo fo pa ba ma so ketu am yi pebre na sa ya Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo me na me tie adwam na dia Asem Mpe Nipa ko bose asase so o tententu aman homene so bafo abone tabam wonam soro wonam fam Asem Mpe Nipa atufa abrochimam nyina no yekọ ne di dwumadie ewo ho sade ebeya Canada sia wakọ abrochimam no womoso ebetie dwumadie no wafam waba no watumi enso ede abo womo bra eti diaspora group no nyirada yebechia womo akwaniansa so na mefo akonya we so na machia nanafo susapon ono ena ye daman hene ono na yire ena dwumadie womo fani agro ne obekọ na ne womo TV ho nya asem keto akran ono ena ukọ asantema po etwafo hene ema dasebre sebunsu ono wonton asase baako emanipa mienu wono ene asokoma mpo hene ena omo esesa so na boache ansa debra baako di afano no wono so ne computer no wonton sa ase manipa mienu de waba no enya atrase obapa empom te sei Erade Adam ya beka se mu no wate ya na metai kama asemi se obi obafro stairs na ba bia he nani abre no waba o nani abre ti bubom no obi hu wakosem ade aba wate ye fra wo sei acha me de amasefa free hin na baaye acha mete sasa buo ho sasa me ba acha noki ama wakosem ne se ade abeda Asem Mpe Nipa se enko moa me ba acha makosem ne se Mr. Ensam ni de bebre ba afini bebre no tini ye twa ewo ba afini fani na me sha ase afri me ba cho me ne ba me bi net ye friend George me ne nat na bre manya George ye adwuma ben pa cho no ye electrician ba se say de one ne bra na ye adwuma we di mate okay me ba cho otu kwan ko Dubai ba afini fani no obaye mfa se anche na nyinsen baaye efri nyinsen ni mo me ne tena 4 months eno ofri fie ja me ne nkola no wanhwe mi biem kosi se me de awo me ko wo yesu ye me operation edidie mo asem of friend hospital ka chem ne se me ma mi sister ba be hwe me de a ene ne 1000 kura mi nya bi ni na m ka chem se George no obi aye me operation die ebesi da mi mo obi metena me nchen eno wo ka to oni de wo ka no wo ka Miso no nya one minute na makase bi kra obeso mi mu na me ma mi sister bai ampa mi sister bai wan hwemi ama akra ne nya 5 months wan si di kra o ma ye bida enti ni nyina echi no meyi mani meti me ba bi kwase ebuo na akoso a da bia de nipa kan ne se magimi eja meti o mi ni obi a o ka ma asema ma minti meti ho enti mfan se nyinsen ni mu no o ma me honyu meku me ya o se emu bulo oso obedai obeku me obehye me obehye se de bisi ibraman no ma me ko police station adenti no so obeku be ba cho minim dem de aye na nso so obeku me opese me free ho me so me free me ni ba bia me ko efie na hwan dia mo hai me ba cho da bi me ni na si ye okay na me de asem ne ko da ko de police fo ampa omo ma ye chi no omo ama na fa ne san hyemra bia se ne ye ba fie ne kra na ye west ne wo kan ne so obekume wo be hye me enti na anu ada me kokọ report omo se madanse ye we misumini adanse ye enti mfa nse be 2 months ni efi ayese ne mfa edan mienu da ho ena obi ba se wo pedan no ofre no ena one ne kan ho asem ena si 50 million no ena bla no e ba nti na me jale fan se be so me be mienu ni o de me ko me ma me ho se we ja me wonti me ne ment na bi sa ata na ma wo anya bo so me ne na otwe me ensa nti me twa ma nkra ne ma akwan ena ye ko ye nyina ko hia me ma me ho nti ye kan ye busuafo mo ne ba ye nyina e kan bi e ma obi a gitum sa wale ne de onti me nto aso biem okay na papa ye se bra ne ye mo ne bede nti ne kra ne sei nti mpanfo aka ne ho no mo ye no se ye nyina nkra ne mtutu nkra ne nti ye kɔ na awotwe ye besan aba na awotwe nti ma metena odi na awotwe miensa
obeba wa ma na me de nkra ne bi esku na me de nkra ne ba Kumase enu ane se wade na no kan se wagya me no enu anu no wansi ho eda ne tirim se wagya me enti dan no me ba ye me operation me ba jale pa nya asam ketwa abemen sada na me da usu ami wo oni ni nipa odi kan frɛ me asoma be kan kye me se me ni hwiye biem makogya o ma wabusuafo awie enti woni wabusuafo asem ena o kate no wan frɛ biem enti bra na no wose wo pedan na oni ni di dan na no ena me frɛ na me se bra asame mi wu na 1000 kure bi ni me ho ena wose wo ena me se me dante na ese wo di nso ese me so na wose okay me ba ampa oni na yere bai no be 20 baby ana me da no na no odi na wose ama they say it's kind of 10 million I ready na me se bra asame for me na mi wu ena was send this kind of go me phone so me wa so ye kwaka asam na wose wagya me o share na watwe se obeba no wansi ho biem e mo friend ne phone so say enipa no so ba me ye de ye atu ye ama awale ni atete mu kula pansa onya me ho ade ba me ne watena achemfiri nkura brem ntimfansa ya awale anesa one ne tran no adi mfie sei pa chan nkura brem awale ntimfansa be 17 years to 18 years ni one na wo sei pa chan ne na wo miensa me pa chan no okay ena no mo hwe wa ama nti na man na o kan ne ho ne papa na wone ne bae na o frɛ no so George awale na wo ba se ye megu no asade e wose ye no wa ama me anya nti oba na oda so ye wo yele nti wo be Kumase no bona konhoma kosi se tam na wa ho de wa ho bo abeso ama wa ba ogitu mu se an me ba ye 1000 kula ne chese de wo ye ne first nkwa ne chese wa jai kula won de o kan ne se wa jai me na mo ye de didie me ba cho enya o fresh asase ya obi abeka ma asem 3 days no asende 50 cedis amam penfo so mu ko school a omu de 20 cedis ne ko school ena me de mete ho ni nyina mu no kwase abuo no obu me so me ni obi a wa kan asem bia asem de ko police station kwa na me se mini scanty ne asem hu de ekọ kan na se wo so di ni ko police station omo che ne tum omo che no da na o se obekum no omo se mini evidence o ka so obehye me no mini evidence say sika ne ka me nsa ne dan sika ne ka me nsa no na me se da bi boy da bia o frɛ me phone so na o ne me kasa meku mehyew me ko police station so omo se mini adanse enti ene me dis kan be beto phone na ne menya adanse na me dis kan be to phone enti WhatsApp kwa be sisa me mpese obehu se bia me use smartphone enti o frɛ me a wo dia me pesa me de ye wo ema minya ne recording de koi omo say me report to say obehye me phone so nya obehye me na wo so enti no me etina omo pese mekunu anaka oka na yehyewa nya ewuo no ana bewuo me ba cho eno de ena eja me boma omo tie ye ne obi amabe report asama ma chi nipa no we adabre me free wa na omu eja nipa nti nko be ye me bibi kra wa ekire kra enka minim kamete wa na nka boy na ba be ye me bibi oba pa wukunu no die be potin no gina so se onfa nwa ono nware biem ono ntoa so ba cho me pa die me kasem minim se boni we na me dia na boni we na me dia na na ya nto dia o kan se megu na nim ase starting no me dia nim guase na dia go no efise bibi ankoka papa anyi grade o woba anaunt dia me kirewi me ba cho esa bibi ankoka papa anyi grade e dia be pa na hye ho a mekun mehyew efise ukunu se me produce o modam na adwene ye adwuma so obi o ye mate a wogigi sika de na adwene ye adwuma e dia be na waye no a mekun mehyew no me ba cho nyinsa ne baaye no me ba ma wunachi wo 10 years nti na me yare nti wakofu oba bi so wo nti saada no kran otimi kwaje aduane no dia wakofu oba bi wei wo sasa ho ayete no ye friend say me ba cha minim ni din na ede na husu wakofu oba me ba cha no kwaje aduane ba fie e ma ye di ene e wo baaye me ye aduane ton na onkoto aduane se ye ton me ba cha da bi wanu kra ka chen sama mi bi ode na ye ba wo ho ene ma na aduane nti me ye na se bra George aduane de we esie aduane de nya ma mi na ma waduane ada aduane ba o ma siesie ne sei enchine gu bo kitua mu emeko gu bo kitua mu de we esie adekrete aduane no de aduane ye ota de ba aduane bia o mo be ye bia eno no so ochiri nam
ena nipa no so one ne twempra no so echire nam omukọ asori ya omonwe nam ibi ase omo aduane no enam nim omo ye vegetarian for ope sa aduane no ntimi ya nam se ba George kan kura cham no se ama ye no kole na ge bi na mama aduane na ana mi amas ge bi na mo ntimi nya aduane ma no me ye aduane ma no me ne ntimi ye aduane kwa me ye aduane ton wo ba ye me gilon na machia loan na wie nti ye oba na usu ni ska na mse bra George wo de kakra wo ho no fama me na me fa ensha ase se be ya ye nyina ye benya biadi otutu ni bottom a wan se de kra bi ni na ma loan ni sa akokọ gbiem nti me kokọ gbiem ase nyinse ne kwa anim mi nti me nya adwuma ni biem e je se e de abufu aba se me me ya adwuma o me me hwe ya oni sika no ena me ma ya me ho basa na me se o enya sa na wa hu se nyinse me koja nkra na mani su bre me nti be si dem aye adwuma no ni nyina mu na me ye adwuma no me ya me konko sika bebe ma 100 cedi 50 cedi aye kase no wayi me kokan wasen ai na hwan de na me nkonkofa e ha me so na makama no atum ni nyina na me tua loan no ni nyina na me tua loan nti eduru ba bi ma adwuma no na me ntimi nye kra e ma loan ni ba ye me so asem ene otua bi fan so otua ba emienu ana amiensa Emma me nti mu ho no onya bi ma na me so agima me so megai ene enyina ya tifie ti na lo ni tua akwa me so asampa nti ene ne wukwada du a wo metu me fie age se medwane Emma woman no atama me wo frɛ no sabra George say na abo Emma what say ne won say wonyi ni sika nti mu mfrɛ ne biem okay ena me frɛ me nwua me frɛ me na mfo nti ukwada no bedru no ne menye ska na me de akwa akotua ne etete wo saa nti adwane na okwaje ba no me dia me start na minim se ne mpena nti ache na me hu ye no na me se adwane ni mini biem nti da no oni na na edie me ne na edie se na minim na onim so okura adwane me ba ache na minim na wo se no de nchene gubom no de na enchene woni bonko emeko woni bonko nti nya me hwe adwane na me se da bi oyam hyew adwane we die na eye adwane a yesiesie no kama pa na che se otum se nkuduane sa de na ma hu se nkuduane me ba cho ansa se obi ne maame wa fa se bakra na o ma waduane a de we obesi aye no no enu ye different na wo mpena na se ha obi bi sa so ma waduane me pese wo chire mo mpena duane no se na ya no maye no aso ye ne sonko sese wa asere etimi ame hwe aduane no na me so okay ntimi ye na me se bra George me srawo so ho chire na enipa na eboa wo woni nipa no de ahye ni tinim se ne mpena no ana ni kunu no nti ebedu baabi no afa na nkwasi baabi a ne so bedane duabo nti twa so me kan ye wo se da nyina akwaje aduane ba ema ye di satan so 1000 kra ni ne ho nti da no ye wo ho nyinsan ni mu na ye wo ho me yefu be ye meja efra no pa ekosi an ye wia be so 12 abeme yimfin me kola nti me amehwe de ye me nenam se da bi ma mpia nkopo obi ama na nso me mu a minim ne ebe ye me ena me pie na me baaye nti me baaye na wuma bi efre madam fo ba ko ma abna no se ma abna bra na oba mewu nti oba nipa betwa me ho hye na wuma bi kraye no se ada ide na ha nam se me yefo no se wonyama na nam se ai no so wonyam de anka memo waduro ena ombeta me no mode me ko nti omode me kokora no bra bi obetena ye fie edi akire ko obi ena madam fo ne frɛ me nwua ba ko no omode ko na kunu no we me pa cha no ofie wa se woni ska na me gu nanim ase me yale na me da me gu nanim ase ena omode me ko ye ena madam fo ifre me nwua obanti wo se wo gu nanim ase no o so ne na wo miensa o first born no second born na emuhwe no te sei me ba cha ene ni nyina sa eburo e ma panyin ne kura me wo no bo so me nso na otwe mieru okay nya me nko anka me ono ye premature mo me ne pensuo bi nom ye ko computer so adwade emra
Odofo me mawakwaba eba Abe Heba Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na one mo etiapa na aye Abe Heba Clinic. Yade ahodo a Abe Heba Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom Abe Heba Clinic ya wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Heba Clinic wo hwehwe Abe Heba Clinic akira kwan a ye wo tanoso apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom and obi de yade ato abrabo so amsebra Abe Heba Clinic beboa Abeba matia kanoso oni baba hunchwe Odofo ope bebi a wobekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre nso achinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank e ba komplex wo petino metu woduro trade junction wo pe wo so wo ko dank e ba komplex bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide nwa so e be check oni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244 017556 eniji sene se omo ye free health screening okwa ombe check ni pedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumrika ne fo de kire dank ahontofie 21st Clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st Clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert Ujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afechire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne say aperitivo bita and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bita ebi ni otom say what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bita Menum. Na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050 553 6302 ana 0245 734 952 Kumase Suwa 0553 947 447 ana 0543 385 271 aperitivo bita FDAG edwede nkrato yatum okay ama sefa ena yene no twetwe nkomo na kosem woni ne kunu ena tie yasem o awade emunsem edoso ama na wo ba no so e premature ena yeden nti fi o ba ni nyina de eni atete ne de mennamu saa nti mfa nse be se sinia otu kwan ne na ase enkra ni hwem bosome otimi bra obi o Dubai otimi bra mu 1.2 e ma mre bi kra me koka kire makuma ase sika ode man nkla no otu abeka so na hwe nkla no nka mepese ojai na nka oba abeto aso ne makuma na ye no se enye hwe akwanso ade de fintu de enye hwe ti ni nyina mu betena asasa chese o hawni amane suku kra na mede nkra na ekọ no mia na mede nkra na ko school
Chese on sheye baby a nyinsan yi ba ye de ne chese aye west na busuafo se akra ne nya ne dia ena me se mate so ya wudio so nya wudio wodi fa ho na me mfa me ho na da ekuma sam na ewo mu no na abusuafo se akwala de na nya de akwala ne nyina akra ketua no wo se omo se mpanyimfo ne de ye be ma ne ma na ketua we ade ti no mo kasa na ketua ne nya ne ba no ne nete me ne nete mfa se nyinsan ba me nete 4 months 4 months na chi no 2 ya oni wo ba bi te wo kronom enti me dia na wonyem ya wo ka kire bema no agitum se eyo no a me ba cha nyinsan ne ba ye kra no okodu ba no oba ye no osa akoi enti me fra na nam ka chanse bra jo boso me so me ya mo no se ene sa wonyem na me se an enti ya no se enya hwe na me kra ya bom yo me ba na me se wo ba de ene sei eno so dia me ba enti 2 weeks ento ya no se 2 weeks ya me 2 weeks time ube hu me ne na me se okay no oba ye oba first one so obenya abosome ne na wotwe mienu okọ no o ma me kwaji sika wo menwia ho e de ma no ma ne de koi nti o ye na me ka say na wo be mi kwa mi sika me pa cha 20 million o de ko say ne no de ekọ na wo so wa short nti me pay sika mfa ma no nti watu ka me pa cha o da bi Sompa e na me de me pay sika no ma no de ko nti na me say na wo ba kwa mi sika eno so dia me ba mi wesika wo ho nti makotena kwantu mu dadada ntu miniska wo na me so okay no buy nti na me nua no so de 20 million abeja me se me fa pedan e ma no fe otebremai eno wa kobie na adwuma wa akom nti me pedan wo e ho ma no na me siyo ti na me ka cha na me se bra George ukọ 1 cedi kra obi a wo je ye ho akọ 1 cedi kra wa amaye bi na me se bra George kwa misika o de abra me se me fa pedan dan ni minya bi nti eni mi yimu 3 million e de aye adwuma Satan benku ne aye no friend say gabi nsine mo na me ye na asiyo na me ba wo de 3 million wo ye amfa nsan kanka ye na me siyo mate nti mo ha na ne o de ba 2 weeks na o kan ye no o de ba ye nti o ba ye be me ntu me miska kran kwadi dwa me ye aduane a wo se mini bi ama wo de yiska ni bi na me kwa kwaji misika bi wa ha sei ene o ya ama me 1 million me kwa hwe misika no so mo de be ma me a na me de ama no me de obi o tu kwa kwadi 5 years de minim se 1 cedi kwa wa fa bi ama ti na me de ama no no okọ ekina wo kwa ama me 2 million na me de ama no me se bra George sika ye di o wo se me de bebo mo de ama no na sika da wo sa anka kan na sika isa ye sika de sa wie ya no enti anu achi me wo na boys bi free aso ase no mo bae so mo bae kra na mada eno mbe bo po no nyane no mo de picture bi kire me eno mo so nim bre na me sia me kunu no eno so kunu no gina so eno mo ye video ko no mo free ge bi wo Dubai na me ge na ge ne no sister me pe Francis ana me sia Francis me kunu no ba wo se wo ni fie ena no yes was wusu kunu no na me say ai ano say ene me so ni ma hye awale wo Dubai ha wo wo ba no wa gi me 20 million say wo ba be yi ni niama 2 weeks pepe or this can be send me and so free say satam na fan say wa ba be nya be 3 months e free satam so me free ni nya ne da wusu kunu no na me say ai me ne wo ma mienu na we so enam ko amu ba me kunu na me ne te eno so we na me so e se do oni fie nti o ye na me friend phone so na me ka kire no kwa ne buafu sa de nti na me boys ne ba ye man kan kire boys ne se minim no na me se wo so ba me phone na wo gi ya wo yusu me picture ne me bibia wo so be si de ma ka kire nipa ne se minim wo ene no nti se mfan se sa tam no wo kwa adwuma 5 ne che se okofo ofrifie ntem no okọ ti boys no e ba ho tem bia mba nso mo meto no mba no ma frɛ no enti da ko de mo ba ye no mo say mimi nim ehu bi mimi na me ka cha boy ni se wo mpie enti mimi nim hu bi nto mba ba sesa me ma ne do mo akọ na bra bia on na ye dan na ma ya bibia ni a me bo na mane na me ko frɛ na me se ramponsa say na asio na boys na ba mo so mo be sesa nkola na kọ na Abraham kunsa say eno so ene say na Abraham ne ba eno say abla eno de enya ne sa enipa na wo de mo ka no na wo se mo hwehwe no na nkra na mo be se o ma akọ ne de ene say na Abraham ne kan bia na o mu ja nkra no no mo koye na me frɛ no
ti me frɛ no nam se bra adwoagye ne de ɔmo aba ne de ɛkyɛn daa ɔmo so ɔmo sesa enkura na kɔ ɛna ne bra na wɔ ne yɛ adwuma no so me frɛ ne bra nam ka kyerɛ nam se bra kwasi sei na asie nti de na ɛkɔ so nyina ne bra na no ne yɛ adwuma no ɔnka nkyerɛ no kosi sɛ me frɛ ne bra no ka kyerɛ ne sei na asie na ne bra so okay waka amate na ne bra ne je boys ne number na ɔmo ne boys no ɛkasae nti akyerɛ no wakwa ebia anadwo 11 no abafie nti me ya me bra adwoagye enti na efiri ho kono de na kyese wo firi fie ahomache me fa twan wakwa obata mbei obafie 11 ti me kwa me ya me bra adwoagye obi a menye wo beba na mada wo yesa na menyane a mentimi na biem na me yefun ya me enti o ka kyerɛ me se mentimi nka mentimi hye taa wonye de ema no na ni nyina enti obi oba mentimi twan na ma ne ba nsa na meda amada nyina de teto nti da kokoye wa mabiem na me friend bi sa ne se wo he wo se mentimi emisa ne sa question no sa tem no anya 4 months when si fie biem 3 days no asandi 50 cedi e de amankwala no mekọ hospital medidio meye den yo nti mekọ hospital no menya 6 months entamu ho na me sresre nipa na omo ma miska na me de call hospital nti madam fu bi wo brema na o he no se obama ezie brema ezie de omo nyiska nti wo de bla ho na mbai ampa so mekọ ene chese e ka ne wo fom na me ha se call hospital mekọ hospital mi frɛ be men so o me miska wo se woni bi satama minya 4 months no so tu obo me ma mi gina ho ane moja etu me wo ye den obo mi a me 10 cedi e no ofa on fa ma de ma me o so on fa ma me anache so de oba de da ho bia no afako o ka se 10 cedi me fa nko yi nkola no na me pe obi ma ni yi nkola na 10 cedi ni be ye me dia o so on ti ase se ma fa 10 cedi no wadi sen a obo wo Saturday me nya 4 months 3 months to 4 months emoja ntu me ma me ko Ezio hospital Saturday me nya start hospital nti sika me de ko ase yewe anso na me ba afie nti me ba afie hospital okra me frɛ madam fu bi ma ne send me 100 cedis na me de hwɛ me hostel akra o ma me dro papa bi o mo say me nkɔ na da from Asaba hospital ma o ma ye na me de me kɔ nti me kɔ na me kɔ tina afie moja na amabie na me de te ho nti minya 6 months mi amehwe de ekɔ no na me brothers bi o na me say o muska no mo de na satam no wa mo na busuafo amane me ba cho me bo na busuafo amane ne bra no ne ye adwuma no me ko station ko ka kire ne bra no ka je say ai me kire me ho na ne yere kura wonyema obekɔ hospital just 6 months ansa no akɔ hospital na me boy na adwuma be no wo ya me ma ne pressure na me say bra kwasi na wo yere bekɔ hospital ne 6 months ya me yale wa bo me wo ha ne moje etume na wo ka sa wo yire ko hospital 6 months me so me yale na wo ka se ukunu na bo no abo ni nua na mane ni nua de asem no kan se moja firi ho ba me ba ni nua na mane a wo se me nkɔ oni ni nua ne bekasa enso so mi ho hwe won fra me so nka hwe mfa nkyere me enti obo me na me kɔ police station kɔ report asem no ena omo che no wo se wo mo me e ma me kɔ ye a friend is omo ma me from ma me ko hospital ama doctor epu say ampa wa bo me enso buy ni so omo me e ho no omo yi no omo share say bo so me e ka omo bisa say ka say na mabo na me say 8 million enso so me nwan na bo ho ka nyina ye bo ka 8 million police doctor form no ko omo gi 2.5 ena eno e ho twa ento omo ka say bo so me ye mla na enyi sie atem no bo so me ni duru me ko wa ama obi amfrɛ no anya hwe enti efri se wo onye mo baketo yi ekoduru wo so no e ka se pa na ekuru na bo wa akwara we ho me ba cho se me kaye ka wa bo no ho ye 1.7 metimi a kyerɛ mu nyina wo ye hwan ne koyu free maternity me ba cho me wo ye uma bi o wantam o ene be yi me wo da so ne te ho se awarefo me ba cho media ye yi me a me ba afie media ka me hwe se eja se bibi kra no aye me a nke betwa bibi aso no ahwe me ba afie wan hwe me a besi samle nti me nya aboso me ne na awtwe me ensa no no de me call me ma me ho se ontimi ne me ntina biem nti oba abeja me se ya me no ka se oni ne tie me ba cho da bi me nya 4 months na o free fie no o ma afie se fie na ne si ye ne mu na otie me ba cha ono so te ono so ne oba bi te krono
eno na ade da bi koma haya o se enye ne kwa so ano me ba chan sese ya no be ma no da so pe no me ba cha da bi etu okoye mu ade a emu bete no atena ba bi me ba chan okay enti sese ya pa no de na pese ye ma o me ba cha de me pese mo ye ma me sese ane se mini baby ti da bia nso no so pese me free ho enti ejapade a wo me ne ntem no me pese wo che na wa de me che fa ma me na me kwa me baby no so tena ne baby okay asana badwafom ebeba mu no ye ne Joe Apple Electricals entwetwe enkomo omo ene de signal cables papa abadwa so sa signal cable no ena abedum asante Joe Apple wadawroma signal cable no ena omanfo dodo no a eto na wode boya wo mo dan enu ti letishi fo nyina agye atum efiewurafo nyina agye atum na ene anwumere ye ne Reverend Engineer Ejeni Boaten Reverend Unimde yes ye ka nkania ho asem na ye ka wo ya ho asem pa dia Reverend Engineer Ejeni Boaten Energy Commission for agina tum a ono edidwuma edema wo mo enu ti si ye ka wo ya dia ono kora ni se signal cable eye papa engineer memo akwa aba yeah Panipa ne pom te sei ami adu ne mom pai se de se se nye woya ne woya na woya ene signal cable adentia medasi menua na mechia wahwefo no watiefo nyina ene de nka krabidenk nsuo no ama yati amanenso yepese yesom ye my guarantee yaba medawase na mechia tiefo nyina sedem di kakan no ye ka signal cable a adia ba kwa mama ni di sa cable no nyina achi ni nyina ne se esi wiase obi nton samfa nhyira ne busuefuo na dia ba kwa osi hu ni se obi oto ade papa bia no bo ho dawuro efise obi onto ade papa be de se okwakofa 20% no agina wose obo dawuro na signal cable no ye cable bia ye ne Ghana hasi engineer answer na no fa ujumadi awudie tudwa na obi ehu se da bi Joe Apple ne odonim de ewo woyam enadim edwere ko se de obo midina ha de kroma de se obo obo midina electrician bia de on ni license kura ni mi energy electrical wiring regulation no mra ehwe electrician for ujumadi so de Ejeni Boaten Reverend de me ye koma wompa me ye trainer ema energy commission ese me kan se me trainer me tete electrician for se be ya obenya certificate if energy commission so na face me science inspector electrical inspector o man mra etoso section 12 no mam sa atumi no se me kania tankers ntimi so magia atum se kania tanka ntimi ha se kura mtimbo wura abra mo mfre me ejina o man tumi so be hwe se mon kania ne bambo ti sei na me hunu bibia ma hye mo kete se de mra ne se munya siesie nti ni tia wa se me kania tankers nti ansa na yisi jibe ma kania no jese me dimfidie be hwehwe o wayare no hu se entete kwa so ne nim die kwa so no how bia nim ansa na ya ma yisi ji kwan na mkrata asem so amomwatumi ama mita na chese wo de se oba na wo ya no nye papa kura no a o miemfa power na ma wo afidie no be kire me nti de be ka afidie no be ka na me twiro nya de me adwene ya me enti afidie no ehu signal cable sai afidie no hu signal cable says na ho suo no eya de a ye hwehwe to the standard or yema Ghana me ka Ghana standard electrical wire Ghana standard code number GS 1009 no Ghana electrical signal cable no ye de ka de agia to no bia ye sa ye no yema yimu na last time me ka kiro se de ntia mama ni abre sa cable no nyina nse onse wo mo ba market no be 6 years ni nti ama ho bata manfo head anim ena do na anim se cable na e krefri amano ne banbati ye krefri amano ne e kromo ya ne ye no ye de Ghana weda na ye de Ghana ye di hwe ye weda no se de ye hyew ne se de BBS tie ne ahweso ne aye ade ya ne mamu de ya na wo mdwene ho kwakiri nti na no me ka se me kire se energy commission for ene Ghana Standard Board etu o man Ghana for se ebe yanka ye mamu hase yanka se ade no ye no wane ye ntoye no mom efise ende ya head ahwe ye weda no so ene ya yesa ade no de amaye ndi se etu boy yanka se bambo ne bibia we said the bruni na ya free no kromo de bade o hwe ne weda no so ahwe ye kromo ade no so na etu ye enti
wo de betutu nsene ni ati se de ye na ha se na ye signal cable no na ho suo ne bambo no ekɔ na nimu pa ye e chen de akraba o mani mu ase no ebe mfiensi a omuba ye no amafo dodo no agye atum na wo ba asantemantem kropo kumase na isanse waye tankase se wo call inspection no a signal cable ni din na drusro ni din ko menua ni din ko na en copy said ya na ye hunu no said the medical can bebre no on say kroma say ni say because Asem say na obentia eno a say wa say so on say you eno a ni di akire but ye de din di ade na chi mfidie ni nim die kwaso ade hunu say bebre no enam say nim die ni wontia na omuhunu say afiri amano ne neba eno nti na ama ne patronage no e wo ho akra de omoton pa eche Kumasi o compare to Kumasi asia ba Kumasi no omoto nenso compare to Accra na wo soro chen Kumasi na nanse fa omafo ba hapa signal cable o muguzu o moto says anything ya fatu ya won say ya de ye ne ye mamu de wo say ye bo ho dawuru na fe ne ye de to mra no se ne ye we hu say so ne bambo te sen se be ya dansifuo anase adwumawura no o mo sidan anyame ato o mo nsem no wo mo so to a o mo beto ade pa na o ma fa letition so a emrama no kwana won so ya de man tete a obohunu se ade na wato ene wato ade pa no fa kwampa so de yama no na ma won so da watimi ada sesi e wu wire tankasi a waje signal cable atum letition for a o mo aka no a wonam wo mo so ehwe o mo dwumadie no de Asem na beka kire o manwumere de me ka kire electrician for a o mo tumi krata energy commission so ye e de ama wo mo nyina ne se wo mo nto signal cable na o mo mfa nya dwuma efisi ade ba ko a ye hu ni se signal cable no ye kokko test a ye frɛ bi se insulation resistance se o hwen se rubber ne kata ho rubber no ne mai hu ni se so ejane nam dade no a empem fa ho enu nti ni ye hu ni se na ho ode no ye test a e wo soro pa se de ye hwehwe se e koso nam ye hu se cable na mpa ejina brane so how bi si a se ni se en ma ehyewe bro so etra so emfam empem fa ho emani nyansusan so boni efisi ahwe said ye ha say yehyew no esitie ne dia sa cable no eni nti yehye mu bia etu amfo se wo mo nto cable aye ne Ghana titiri ne signal cable na o mo fa ni wo dwuma efisi na hosuo no yade a ekọ na ni ma yenso ye beye ensohwe wo wire no muso a ehunsa mpa ne aboma ba so se o ma ye dwuma ba signal cable na ekopa pure copper 100% copper wo manfo no omo edi ho dance ye ne kire se be no ba e wo fompa adentia ni nyina ne se enano na me ka kire se o hwe ye fuck mic ya me kasemu na de ya cable no e wo sumie no conductor and insulation rubber ne kata ho na rade ne him na de him ne friend conductor no ebi ya aluminium ebi nso ye copper na copper no ne de wiring kitingiti ne ada de say internal wiring na de but aluminium de overhead cables to say ECG no modwuma no enti ye electrician for de ne use copper no more na de ama signal cable edi wana say na say 100% copper ntine say o connect to the source and say o plug wa de bia ye mfa ne say socket na o de ayama no o plug wa de na enam say fidie no ya hwe ne kase ne wire no nso no dwumadia kwakodi wo fidie no mu nti no man afidie entwe nyama bonde eboro so entra so emfa wire no mti ubonso obeso wire no enya hwe efise ya frɛ bi se conduction power was last we buy can do you want him can twi ya ka conduction power say kwan e fa so a ede koro no etimi koyo online say me fan say conduction power no poa kwa break sa eba sa entimi nko ndubon sa fidie na twe power no sa fidie no ahoade no so che se de copper ai cable no ebetumi a de force ana hyew ene befam enti hyew no so tra so duru pempenso bi a edija ne nam ba signal cable no entesa said 1.5 near ya 1.5 no no and up pure copper 2.5 pure copper 4 pure copper enti afidie bi abe plug bi ano emfa hyew tra so emfam efise ni suna de twa nyina ma hode no saa ne ayaman pepepe eti signal cable de wo de wo ya ofie be den be nwanwa se fie ne be hye pa se ufa kwampa so ya nse last time ka cho se
opa yemfa 4x4 emma driver banza onuro be bubuji abos because baby o say o change fair gi o be change tagia na enam say energy commission won hyehyeye emma electrical wiring industry no ntino ya ne say obi bia obe use signal cable no tu o won tete e kwan oba fa so use no bi say so use ade no use no kwan ya kire no pa be ya din pa say obetuma me ka kire me say manya ha wo mu fie e ya din sunsun so bone ebreme pani say energy commission say okofa wo ye bia ensem fra na de ewo ya ufia kwa be no amchi wo mdo be fa so energy commission do tin kran ba me na me machine na nan wa ntimi a me be fio say tankers ni ba na be hunu say o wire no a ho da ya adwuma na enya ye wo mpempenso a ana say catapult ya hia e wo information ya record technical information ya hia me betesi wire na mu se na ho suo no sa mpempenso no enuru ha automatically wa fili I was a my wire no dia say na be kachi kumasefo dia me kachi asantimane ya hwefo ne atiefo nyina oni mommo outside kumasi nyina ne se wo mo to wire o mo to signal cable ya yama Ghana ya weda no na tu wo mo samfa electrician energy commission yama ne tumi krata yama ne nimdia kan de wosua no na ofa kwampa so ya adwuma na wonya wo ha bia na me nua wini ma de ba kopa ehunu se yehwehwe mu kire se yen inspectors ne yehwehwe mu kire se uwura efie beye se dubia mu a omomta complain labe pa no emunsun ana se 70% funso electrician fo en funso electrician fo ne se aden what to the party man but kwan of first one application e poor eninti yehwe se obeto adepa signal cable no na ofa electrician yemane tumi krata eya mre kire no kwana onfa so nya dwuma no mo na se o yes adwuma no onso woda no wada but o to adepa no wan kofa ni papa mana nya afanyinam na okay omra sama family no miensa bi so so de kan na ye nwana kasa na ye kan we bebu sase na de ye kan ko ma enfa ne ton no ni nya adwo apa ahweye eti Oforisuo we de tiawa Asem Mpe tia mo free energy commission be chance ne so kasa se ne se wo wantie ne so fa nkwanchan a ewa na nsu atoto no light off no beba wo because Ghana the light off no nya de na ebesin wo kwan enti de wo kan nyina ne se signal cable no se ubufa baabi se wo de wakọ ewom se wo yes biblie wo adwama so nanso enedin bia ba me kwa me no meni enim se wo ye bi e friend signal cable se ye hu na enim jo apa na de ba ye jo apa ti na obi busa se na ye kan hwan ene e kon wa ye benya bi na number ben it Oforisuo fa number no to dwa okay eno ti ye be ko jo apa aso ye eno ti no 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 45 50 0543 93 45 50 ye kwa ajekum house ene MTN ena edinhwe nimu wo PZ ho pepepepepe unimu a odi obusa se opejo apa de oton signal cable no abedum kumase abedum asante de electrician fo nyina gya tum no signal cable no omo be kire o bia wo RCC taxi rank de nyame ubehu jo apa no wakwa tobi na wo de aboya ofie na nyoma akonkai e de amaw panipa ntu wrap up yenkoto signal cable ebeboa yen pa yento signal cable na eboa na empenfo se do fudu apano na ye piano emrai ba 2012 ofo bresu na ye emrai na tamesi bresu na jitum but ya no obi adwen se my friends ya ban bi na di bai Ghana for na ya shemra se be bebo ye ho bai na de mesre o my Ghana na se ye hwe se be di mra so na enam se ye nya kwanya enkasa ma menimze mukura motia kura nya ne kura kabi kura kamu yede mo ati bi bati mo yede nim ye nya kwanya jo apokofa ba yi ya nya kwanya na ya be kasa ama wo mo nso amuntimi nkasa enti ye nya kwanya se de kan se emra o Ghana nti ufa electrician ama ne tumi krata free energy commission so ye enye obi o adwuma yisiji na wo sa de signal cable ne be ye adwuma exactly ono ne o first any pana ono no ya kire nde wonye is a trained professional
nti wa baba ethical and code and conduct ya chance on fa we na enya dwuma nti straight away no we say signal cable me use a ebe boa me so me ho the atom because at the end of his work in inspector beba no dey fidie abeso dwuma na we de to sini bia no obehye no eba say woni woni bu ase obesa aboka oh eti ka say wa feel nkwa de enu ase adeti na wo mfa letition papa adu apo de ne be ma no o ma signal cable eno tie ko jo apo panipa ye beda se ye ko jo apo ho na ye koto signal cable na fa eni ejuma 0246 90 58 98 90 58 ana 0543 93 45 50 0543 93 45 50 yako ajekum house ene MTN no ene di enhwani mu sa ena RCC taxi rank de nyame okwa abehu ajekum Joapo ono ene de signal cable papa aba edwaso ye kopa wo beto ne doso a wo de bekwa akugya ebo no so ebo from abedum Ghana abedum Kumasi Joapo ana am yehu the signal cable no edi him edi dwuma ewo Asante Mantem Kropon Kumasi 21st clinic sciatica expert na ye kwa kwose ho yade a 21st clinic na sciatica no abra 21st clinic eba ye no na wo bodewuro se wo sa sciatica yade no amanfo dodo no am se sciatica ne yenom debi sciatica ne yenom yade no ankasa ne sciatica no fa osisi unansire osirem na una kokom na akosi unanse no se de besi atwo hwehwim no ya na ano de sciatica eno no entrim ayade se de wuntin besi atwen na akoso spinal cord no eturu babia ye pa wona wo yare sciatica no atumi chirim se sciatica na yade bia ye papa toto no na aka dem toto no aso na ato na nanom wonse do na 21st clinic ba ye no na wo so sciatica no ano na ne wo ko etia yade ya na 21st clinic se yare bibire bia de fru trinua no ekosi unase no yefa enko dan 21st clinic na won sa yade no emfa emam abibimam ha basobode pinu a ena 21st clinic wo ba ye waje wo twabo sompo akobro ni krom na wakoje abasobode wode bibiduro nko a ene tu yade yase ye ko 21st clinic na ye kosa ye ho yade laboratory scan fidie ahodo pinu a ena wode wo befam esanse Ghana for agiatum ti no 15 branches ena wo mam ha Kumasi etwa overseas one Alpha Radio no ena eboy ho na oboase so cancer quarters called junction ho ena wo Accra wo East Legon one American House no ena ben ho sa ena Domeso Green Street behind St. John's Ecobank no ehwa ena eno so wo tema kaso atakwata di kofodua enkoko sunwani brekum wanchi tachiman kranza gozo debisu dwabo so 21st clinic kosinye minie yenko ne kosa ye ho eyade 0540311311 0540311311 yenko ne kono mizo ene aperitivo enye eyanom de enye mrosanko a na ye nom mizo ene aperitivo a ebeboa ye papa enkoda mpanifo nyina agiatum na miss fruity no de mizo no enkoda no meboa wo papa emema no a wo mo eho enye den ewo mpaso no na empo ye maame no wo mo kodwomba no wo mo abre no 5G meza no ebeboa wo mu ye papa ye kotobi na ye nom na ye fa eni ye dwuma aponto ne abadintuo no mizo ne 5G meza na ebeboa ama party no eni wo yiyo no ahohwa aba no wanim enwu ase da biara da galamsefo no age 5G meza no atum papa galamsefo no ombaje 5G meza no atum papa na wo pane dodo atode na de woni akyerem ewo Sompa FM Sompa TV ha ene performance konwa ntrase na ye fama wabomlem na opabo no supermarket no fabi gogum na nyoma enkon kan net so efazo because supermarket sister sewa ewo achem oda yeko achem oda sister sewa be me biato so 242424471 0242424471 yeko achem oda sister sewa ewo mama Esther dom ene Asumdue Junction Baptist University no ehwe anim ho pe tano so asem ena mekan adom ene Asumdue Junction Baptist University wa ena sister mama Esther wo ye konia kwa kokotobi na ye fa endi yejuma ever bless and from Poma Enterprise ewo dujama sa ena Awurade Adom Enterprise
mama tailor fo mu atama ame store enso ewo boase yenko na yenkotobi PNC Ventures anomanye taxi station ho woni charity hospital no junction no ena edi enhwe ni me ho ena PNC Ventures wo di ni djuma 0244 560765 yenko PNC na yenkotobi na uturu 21st clinic ehwa overseer manager Daniel 21st clinic ehwa overseas hospital manager Daniel etombi ewo ho na ubeduru ho no na wodi bi egu ahyes nyunyunyunyunyunyunu wona wako 21st clinic akose om ho yade nyina da wo tobi enom edigu omo eboso Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro mamia bewu ko Doctor Professor Lawyer Abe wono ena yade hu na wodwane efize haban ni mami enim haban yade hu droben ena de koda mami a wotumi entu ase emrewo na de amana chiti wo wiase afa na nyina ene sickle cells no eno no nya abodi afrim said the sickle cells doctor woni Doctor Professor Abe holy heart no wasa hepatitis ne diabetes no enam san yade biada fibroid na doctor so de sika be kanwa Abe se debi wode bibidro ena sa yade no kwa na konoma dro na fibroid ni free wa eho ena betumi awo eba na watumi ato mame bedin o papa bedin wadafo bi apena asem no obetumi ato ne bedin o pewe de he ena wo pe ye de aduaba na de haban no esa ya de a eye Dr. Professor Abe Herbal Clinic tano so apatapa new site ho ena wuti ni djuma 0243345392 0243345392 and 0506 460208 0506 460208 na yenko sa ye ho eyade na sabre no ababa wa wakana kosem jajajajaja na ni kunu atumi akwa abrochira ba na nso wanfa kaprama obekun mekun no edoso eduru ba bia ohia enama bema ye patapa mekun no ano odren tie musa producer se bema no ya bomodin kakrafa ho edie na yaye emfanfa bema no yemfre bema no na okay producer efre bema no ni ene no edin komo Dankeba complex ye ko ni akosa yade Dr. Inti Fojo ana Dr. Dankeba complex Dr. Penia wo ho no ono ena sabre ne katrema edamanumi na dokota se owo pachi number 2 eho ena obehu Dankeba complex odi djuma papa Dankeba kumasi kropoma no amanfo dodro no a ena ebo wonsem ema no sia abasobode no ene nyoma amanfo de koda nase no ni nyina ne se yade a wode ekoda Dankeba complex no watumi atu ase Dank Pro Care no ebema usisi no yade ni nyina akọ ya enuro hudo pinu a ena Dank etumi ede esa yade na Herbal tonic ya Dank Herbal tonic no amafo dodo no edi ho adanse se onu bia otumi atibidi enya asem keto akra uyam timu a vino eno ena obetumi ede anom na uyam atumi adawo phytoke no edi djuma wabra uyam atim stroke romantism no sasabro ohunam nyina etutu Dank se ninduro no ano odren eno ti babi bia etunuro bia no obenya Dank nupa ne bi ato na mfidie die oduru Dank ho a wode wo fa mfidiem ama wo yade no nyina ase atumi atu ede amount yenko Dank aso eye opachi number 2 na yenkosa ye ho eyade 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 yenko pachi number 2 na yenko sa ye ho eyade na chief executive producer ene abrantia ye friend Francis Boache wo kronom ne honam kani ene amasifa na nakosemu a wokan ye no awro ano odene na chief producer ne no atwetwe nkomo yenko na yenko ti nkomo aso na 17 years wanya no ho ade da aye no kwesa ana 17 years want wanya no ho ade omwade onin bebia ojina okasa
Sompa FM. Ebi anka nkutu sa ba ko me ya mo se o na kakra sa openi sa na tabi pra o se jom na show a so sa de mana so pro community so pa ba kakra ma openi so bo ya so de bu sia ko ni na da ni so mo pa mo ho ni kana wa bu dia dia bisna ko da na wani bidi wati so ko yo ma de adise sasa we adise oh katika ko de akata na dia mi chat na me no wa ba abe na bio ne so ke ni to ku ji ya ta pa ko ese ke mi me di ni ti o ba obo dia o ti sa ti ya na se na o ka ta mo ka ta ni mo ko ba ti o ti na ta ye ne ba ina o ti to mo o para mo se koni opo dia no na se e pa ye dia na community na e fu mo ya body implication also ni pa no zo ntimi anko pa cha oda ma fa ma dia sa ye tu ni mo na kwanya ba ya mi se ke ya se mo no die bi pa no ni ya se ko ta we bi wo se wa kai we en sa mo ni to so ni ti ni ba ya ma da na ni dia before say you be call diner sem no so no me bisa say ncham be na obodua na na aka say be 5 years ni ade tata mana mo kebusu afie no yesa o mo da e pro sa ko so ni kwa mi ko e ni 5 years na fi so na aha enti adana obi a wabodua ndi wabusuafo da ase no sa time no adana wanya no kwai wanya no kwai na wasane ne tena ya akwala ba ko pi man sana sese de wo se umuade ntune ni jai oh kana ni bua umuade ne ye bebia bebia body ti ya se on fight ana mse e happiness ano adana hono wanya ya watu akoso asa ne no ababa wuwi no mi free ha se na ye na ni hosa because na otu tuko ni dai o be bi ma mo ebe ka na na tenya shi tu ko nti mo ba ye tenya shi o jo ma na da ni na ga ba ma ko se be bia na me ko se dinanka pizza sun mo na che da bi ni bo bi Mami Sambi George, Mami Sambi so same way. And besides, only the time by 17 years ni. And now kasi dua bono so. Ebi abe 6 years as 7 years ni kra na. Uti fi mo 10 years ni no na wonya mu dua na de ntina wanye no ho ade. Oh, that was na ye fi za fi that na ni man ta. Na ita so plani se. Ako se llama Yatna. Ako buwan ni na no sa itupi ko ha da ko na si. Sa mwa ni se bae. Ni se ni mo no nyam ko ya dom ni ko to ni ye ko so pa ta ya fine. The second one bae. The one bae mwa mu na mwa na mu di. Na wokase wogya no wogya no sese no otifie ho no no wo expect so ntum frifie ho no na no dai no ay nai che plano dia de makma ye ba pero mi pamono danno mi chiamano na come do le via mi pamono ma poi ni per via ogni qua po sempre qui
Unim say me kwagu George unim say a man for area hono no e ka say asesa na oba ne tie no enye papa ama wo mo ayonkotem na ayonkofo ena omwiti megina hon na omo ye mo ka no bitu ya ka sense bitu ya ko ntuma me ba ye matna ye mo ho ko me mi da me biso asemu adan tina uma no this time mo mun kusko mo titifie asem we say no se ko ba ya se no ka bia ma hu se de no why na gen so be ha me me bon bia nsa o be bo no dua ho yes ansa na u bisu ma tem bia me yi na no me ma hu say ekola no enko school de ne ba mu no I didn't try and colonial costume. Many must I won't plan of home. If you catch them, plan the moment can go to a Mexican to Bolivia. I'm a baby and woman to come because of the family to my way. Last time, what the man colonial sky that bay. The same because so can't I say. Just our crown so been and never be catching and coming from man police and go to no Bolivia. Last time on the man colonial scan here that bay. Hello, George. And no, a deputy Jordan, a Jordan, or Copa Mobile money now, almost school them to Munya, and none of you. Because I discussion of this, Miss Friend of Crowd Catcher and says, Canaba. Into Muko, you say, no, Pano, or late, too much. Almost school, what them say, me talk for my madam after never at the phone. So, what do you mean? You want to kill me for what reason? Meba. Ni mobile baby am kwase this cano. Ni enhwede. O sande say. Send this card mo. O sande say. This is am dey go school. Why? I don't know person won come wa. Enkwano mo say. Say. Wo mo say. Me pacho enkwano adidie de. What me money stand from to gani ni wo ba me ni wo bi me system bo so ko ma na. There be me sin kwano mo say, wo mo say. Na sa bi me pa so mo ba wo di kama me. Me ba o de ntia wo bisa me bisa asem ne say me ba. O yes o mo 50 cities no. I know say enkola no o mo ye mienu ne ko school by now ana. Aha. Na 50 cities na o de ma wo mo no. Na da be na nka wasa send bi mo aka ho. Na oba was saying so I said who busa me temporary temporary and you want to tap it response questions one by one there perhaps I'm saying no to the and this can be so what hey George chiasema make a chono chi chiasema make a chono Meme bisa wo say almost to say for the past 2 weeks almost after that I'm man fan ko o de ma me fan kula na asem nto o me so o de ma George nyanto boate na ne men kasa nyanto boate me biso asem me almost o mo mpaboa me kwa ne na ko nye na o mo de order fan by free station o man go school ade be ti so mo ba ko ababa me tende ko ni ska George hello George me say yemfa kwa na asem nto wansa na wa mo girl ni dua tie sa wo su bu ofu enti anu di agwa bebo girl ni dua me so me be so bebo oba wo ne no awo a okita kwala wo nyanya wan yi akwa bo ni dua ntu de yemfa nto no mo yemfa no nto wo ne tie mimi ya bema na hipa premi for so threaten me me wa report say me ya bema mimi na fi ono na me no me gimi no na me hwese so man kiti me yankumi a ma report to say we dia Martin meba ene de me kwa oba ne ka say wo ba ho na wo gimi a o mo be kekere o dia wo ko ho ne so ko gimi ampa say so mo kekere wa ampa because ene kwa so ko gimi wo fi o me bisa wo ne oba ne tina 17 years na continue to talk with you I don't know you. Okay. I don't want to talk with you. I don't know you. So I can say we. Bema dua bossa. Oba wo say onko na abrim na fa bema. Me wa chan. No adi fie say.
Ibacho ni esusa mfa nse be 14 15 ti be ma one na tenani Ibacho by mfa nse ye jai afi ba kwa ni otimi me ne se be ma one tete wo homa nim me ba chan na wabodua se wode na busuafo be da ase me ba cho minye ebisa ada ma bodua ba nye na busuafo na me boye na wo bo ne sei me ba cho o ma busuafi ana mete me dan ni ne mpena so dan ni enkura mienu ka me de na ode aduane ba no me ba cho da bi eno sonko ho ya abraba achase a ye di kan kwotena ye ne mpena metimi abonidin yenko yanim ne dan ni mesumi de nti enso na meton su tobele wa enkra ayi ga ne no aduane anu abefa nkra no makodi ga ne no aduane anu abefa nkra no makodi ena me se me masa ade ne nkoso sata na ne na wo sei e fa cho mienu na wasi su miensa ena me se me ma enkra ne nkonkodi nti be ma no se na anim ni su bai me ba chan enti ne mpra dani na na mo so mo dani me ba chan tu hu so ofri dem ho pie pen me hu bebre de na wo kan enti aduane na no de mankura na me se mempene so ma onfa aduane ne mankura na ena maya no so ye maya miensa a omo papa be han dan amo omo enti me pie frifie kura na se me ba na akoya asem akoya atwetwe ne etu bodua ne sei enti o ba ni di matam se me hu fi me pia na nwanse na di machi na me bo wo se o ka chem se me hu fi me pia na nwanse na di machi na o nwanse na di wachi na kire se de yi fasi na je se me hu bon ena me bo ni dua enti ni wofa iwawu e friend say king kosoko anu kwa ka chem no ani ho onko ka chem me say enti kosoko kan say na kire wo o ka chem me say o ha nko ma me na ni dua ne da wose de me ma me to bo ase wose wo ba na nwanse na di wachi machi da me ntwantonto ne so sa tam na so ne ne da sore sata na me ne mfanza afi ba ko de ye wo brama ni oni mi wo brama bia be kama ukru na no ya kakra da wo kan sam kira wa ni odu ti be hwe edam enti wo kan se enwansa di wachi no edua no bo ne sei ena me bo ne se oba wa ni ma wo mienu no wo ka sa asam ne kira me eni ofo oba bia ena me bo ni bia ofa oba bia ai sata no ane na wo mienu me ba chan ena ade de da ase me da me bo ni dua na me da me manfo obi ana ase fi se obi ama bo ni dua enya obusuani de esi da me de obusuan da ase na chese kenya ni wie no wuwi a wa akwa horo se ka so ida ono na mbo ni dua ma fu na busuan bi ana ase na chese ukru na nkase kwa bi so di wani ache da me pa cho wo de mumia homa ne nto brema nye oni brema me twenya homa ne de nya brema afo nko a etiesi a no oba pe abonten so oye dai nyina wa ya to so wo brema abonten so edua ase de oni mi bi anfre ade no woro ho atade sata no okofa ge bi efre ni frida ema me kone se bia me kwa kwaje nkura ni sika konte no wotu ohun manim a na bia ne so mfa ba mo mitiri mu nkome nti makọ na me kwa bia na ga ne to nti da no me kwa na ga ne to nti me bo nkura ni sika so a na ga no aso si dem twetwetwe na me ga ni di bo mu ho nti atade na ehye me so no na atade ni mu ye na ye skirt na ehye me ema ba ma ne ba so me bo atade se o ma mi mpra obi de hye eye wukunu no eye me kunu nti o so me bo atade num sa na me skirt ne wuro ye ena me hu nyina da so me se minim se o de nyo hu nyina sa hu nyina da me hu nyina da so pants nkwane na hye me ema nkrofo kra tiantem George ne hu go wo se on fa me ho adantu sade a na je se kan hu nyina we dey fancy wo beach fancy na na beach na panty shed dey beach and na beach ka dantu sade dantu sa we dey wo beach enti oba pa ho na fa ntuma kata ho ana ukuru no a me ba cho sister bi o e friend sister afia ne ba di Joshua sister na etetem George ni hu go se won fa ho kola still awa yire me bo nipa ba twahwe HI enya asam keto nipa be twahwe eni wani wuye da satam no a wo maye wo pa ho no no wa wo sei na ma wo mienu ene wasi so miensa me pa cho wa ankasa wa yo ho papa na se wadi ho abro me di me ho bone ankasa ofra kwanto mbae no da ye fa kwanto mi semni nsia wai omra samwa yo fo suwo de tia wa azu be gwa chem nsam no doso ba be hwem ne yi bi ye nche tifo ni ahwefo ofo so medical kasa asem we se
sa adwuma die we oba ne be man hye mu de enye nkola adwuma ho ene enye sebe wo tifu nti se ma no ye ya mo fa nkyeme enye jimifu adwuma enyansa ena hweyie ena botre se saade we se awade ye fa wo ba tra ye so ana ye fa be ma beto ye so se baako eye na dwen se sebe oni nyansa mu nyina adan te se ni fafo mienu a mutu kwan enwen kwanhia ba ni wahie yi wo se ni wo fa ne friends din na emede no kisokoko kin ade kosoko o se fa ne sei wawu ya fa ne sei o kosoko din no sonodo o se fa ne sei kin kosoko anya me fa ne krensi ona ka ya dance ni trodo pa try Oforisuo mesrew emema ye fama na ka sem de kire wo mo menyi ni se be ma bia hu oba obeka chense maame no nko na me no da wi 2 weeks na magya na ko baby se de sa de ne ko ma pa ye nya bi da menye soso bia be nya bi ade a wo mema ye numu a ye de ko pe ma no e ye sikire ane wo ana afra Mascatella so ka ho Mascatella ni nyina afrafra aye nyina no munte sa asem we pa ba ma bia wa na dwe se wote bia se oba okonya wo de mametu ni nyina ebewe oba ohun na wodi nachi oba sabo ron ho da nachi no wamfa abonwono e sweet west ene ko fa la sa kanya amafo I shofo mamisika na unganje nje wonya tensity ne ka do petrol shot asema ba but ya me pesa me kanya na se nipa hweyi eno ma bi se kwa na yesi afem e wa masa ye to yi ankanye ya wie ye ni o ya bre o e wo ma hu o sie hu ni ntemu a ke twa de pepe prego ke de sie twa de pepe a ena ade ayen na aboa yen adi be na yo na di nye ye to amane ntigeni ya mane papa me de me ade wo se me se me mpanya atwom asemo mo ahwe ya sa kwa no se bobo dua mo de mo pa ye hwe se fa kuso me se ye ne wo de mo so obi betima so mo a wo de me na me ka choso so ye hwan wo ji hu di ade e koso yi me se amane ye Sompa FM te ma me ka asem cho wo ka asem a ye nko ni straight wo de kwa na besi so yeah empampa ni mamba eden e kan ni ho but me kan ye de tunipa bi fu se e mama bi asomo bone ama me hu de me pesa me kire se de na ese ka first born and e say omo papa no do so se de ya kowe se mama bi so afa adwen bi se last born enye e ba no ye se ye nkwa hin atefo mo hwe me ye nkwa hin mo de mu ntie mama no a mo ye sa ye nkwa hin masa wunti mu no ma osu ka hyenye me ka sa asem a kire ye nwa mama ni mu binom se wutimi nya daage frɛ maame mpacho bra pacho maame na wo kɔ hen o mi hu mani agye ho pa o pacho metime nya number no no agye ba ma bitimi gye oba na phone no abobɔ nam no dia flash no no wanya number no oba wo pɛ na nya number ekwan bi so ayi adwuma no wo wiem half 50% abra wo bai sabin producer wonya na sabi woni ne kɔ fie no odifo ada na asese sa mesere wadaro ayo ode onti me se wo sa se hwe topic we opa on temte kwa kudi yenko case ne hu meda case abra obey be men ode obey kofia no ne kan sweet west on ne ko onya no no se obi twintwa be ma na kwan mu a kase me besi nya asem ketwa ye ko fa ma no ne yusu sweet west ma wo mo ne nya wo mu wi a ne no mo wi a adie pa na wo mo ho na nya ye no hwe mema bebe ma me ka sem cho wi mema 100 ejina ho emu 80% onya oba ni wi a wo se ne ho afome we be man we oba na ko chia sa ba na bia accident kese pa wanya na kra road no ebi ni wa hia yi no accident kese pa wanya na kra road pa eno no a nipa wu pa so ko chia sa ba ma ni bia wunya accident wo a brick gardens ana se kwa na de wo ba hwam nam kwa nkeye ebi a ho de nka wu ade aba ma ikikan ni sai
woni wo ba kasa anansa na ma yayi no chese ma wo ya mebɔ ne dua wakɔfo obi baba aka shoot when ne na wo wanye ne ho ade wo kasa asɛm wo so ɔsansa na ɔbɛkasa ho hwe ɔbɛbɔ ne dua na sabe eji obi ade sɛ no ɔba no obi abɛkasa wonye wo de wo se wonye wo kɔfo oba na tra how many years tie no ma bia okeka wo ba ma mo ba mo ne bada sa mo ba mo ne aba hani pa o first wo no oba kasa utimi twa no tro wo de wo batemenka so umfa nko ya ohun babia ne nam sese do ya aya wo no oba bia kasa na ka aya ha eso kate ne ntam aya no obese wade no aya omono akubi no mede aba nan ya aya ye momo o kasa bonso mu so mena sintaso nyina we ba first ne momo ma ye no so wusu nam ba nkoko a wo so wo kumase wo ko che ne hefa etena akwawia kwadure hye na de bema e ma ne basika ama na kosuku o se bebi eyi mo ba mo na bi ni ho e be na kwa na kosuku bema be na sebe o wadwe o be sa de no o ma o basika ne wa ko ho se mo ba mo ni ne mai eti nkra na mo mai na se mo ba mo ni baba mfa se 12 o'clock a na nkra le tifie atwan e de asem no okay masa adu ta ma mema ni bi mugu ya ni mase sabe mu miensu anyansa asama be ma no keke che oba na ya mebodua wo be se sabe wakwa fa oba eden we ni ebi mema bi sabe en respect wo mo kra e wo kwa bi so wo mo sha adwuma no ama sabe mpraduasa se ye ka asem bi a kire be ma bi a wote wa na we no so ye de nse tete so masa mpamto nya na ete sa o ye ne abre wo kwa bebre so okay eti ye be hye amako and why yam the show bay say one no buy a con no one cosoni mu na sabe where the net than to say where beach in beach dressing beach in the beach a qua panting one echo and a dent to say the unsha pint to and no they were japadini swim now some way na ye kan ye beautiful light to ma I hope say area how for enim ne ekosubia na wo bay sebo ba na daja mu nko na sese hu no ne wakofo ba nti ma meka sam chew se memma no se mo yekofo ba foforo kai ne mo a masa me sa de nyam na me betwam but ye hwe nyansa no ma bi hu o ba ma bitimi kofa sebe ni girlfriend ne wa ma ne girlfriend abedi di ne yiratam abrasa wo chatam ba bia na wo no o ba ne ne udi suo di awia etu konya wani wanya o ba foforo masa ma meka sam chew ye kofa na so o ba foforo no masa obi dada so no obi awi mu an tia ne du me bia ye hwe achire me no kasa me no ka e din koma me hwe wo kyena de me no gyina sese na nya ho na me hwe wo kyena de na me hwe ye nwa be ma no on pass em papa bi nka na oba e wakasa oboni dua na oboni dua na ode obusuafo da asia wonu oni sika ode koto na dua kwada bosom na siwo hwe dua bo asem na na ka se edumre bi obi se e na obo dua nkwasa dua na obo ade na obi ti ne ba bi dua bo bo na se nipa ni weso da ase wa na se oni sika ho so be se nyam eti yaw ena homtie na ye de sa ebo sa dua no wo de ba kwa du bo wo so ya wo bebo ne dua eti munya dua bo oba kwa na sebi wagimi wo so wo bebo dua na so wo bo dua se wo so ka se mu se wo pese wo bo ba dua e wo mi se se mo kan ba ibu wo a ebi nya ne kra bi so ba ne kra ba dodo na ne kra wo ba wa kofsra no wo kwa nwale no se wo bebo ne dua 17 years wa bu ne sisi agum sa emu styles ahodo ya oba nya fa no felia wo pa ye hwe styles wa ya no anya sam keto joso ya joso ne mpaso ebimpa ne bu bugum na mo tofom adan to bu ase o fo so me de he ye ju obi ade ani ye nyi nsia no okay woni na wo mamu miensa oba ma ne ntimi nka so tete sika ne ba cho watua one see the crumb one side ni sika wa be ja ka se wo be sa boni dua masa afidie wo so ni di atam nanka on wode okay po kwabra yanko na me da si na odowe eye ahotodo ahote because of 17 years in intino na akwakoye ahote anabra omo ye for almost 70 years I don't quote na fie no se entokwa ba oba ne be man tena se be ma no ekotwempra eya na ede pao ai ya na ede okokana be ma na buni kakra ni se do na ni se do na o no sa dia kwoshem na funyi no asai etin be bi din ahotedo
enye baba we ba ko nye mienu nye wo de piso miensa eba bisim oh you look at the children when in fact nyame samanamla also de si kiko sao etu so koto sene jealous kakra bi ba ababa odun ho a no de ye no beji mi kunu o na ne kunu ye sene fim fu o do da ho ide so do na me fa me o ti bi go ahota do bra e mamba woni nsua ne ma bi mfrim Sompa shemi so foti mitiwa homa na mi break wa eno nche se chinche ne mentrase e mo brenko poma wieye o what are you saying? What are you saying? Say we be catch him say me na me break wunti no yenko e buoba hwa baba wakama kobra ni siwa bo na wo ye Samson wo ye Thomas ni siwa bo ye siwa bo ye bro wo si wo ne break me eti me ne tenase na wo busia wen eti sebe ni pedua no enye nyame ne boy ana na wonya kopon bo okra no wankasa kra no se na usi ye no woni be matena awu be mu baako ye wodu fem chop money sebi mpedua so ba de wodi ne trefi na pampem ko sin nase so ye bibia ma no na kobrane etumi ato ne bo ase nyinse o manyinse hye woyem ono ne se wonyem ne wo brufu no bo wa ye ho dwuma wo wi no sakota ba bi na man de don no ne break me sister what do you mean by me? Who told you and sit down and look at the guy say I love this guy? Why? Sire kakra emoyo bra mo ya akwami ne ka se kofi baboni ababoni awoyo mi chief producer majanyo mneto hwe nenya mia ye wadum ne wakonya bema na bema na wate wa homa fine eye wo de wafa na wo hwe niema ekoso ntimi mfa onko wie ya wo sibete ho no wasaso ni na nyinse ba kwa ka ho na emienu sister no problem na ne wo mu dia sabi mpredo so pese me odi for me ka to say wo ye hwan ade so pese me ka kire wo se ye oja wa kofa oba fu free wo dina sha kiri ntonya be ma ofra be fa eto da bo mayen kale ho wo ya baba wa kale ho be ma na wo bo abrabo mu no do be kokosi enwini ne o tuna o chia na wo da wo nchamu a o titinte so kan ka go so me do no o do ne matop money o do e matop money o na baba o se me sha branche bi ne honam nwi me do de pa na me so wo de wo ekusie ba kusie pa ba ana wo ye wa sha branche ne nse wo ye nwi etu pe no na wo nse wo nwi no e matop money esa unwi eyi sika mo ba edie kura ne yenwa manom mu ye sei ebinum adentia bra bisi kwamna disi no bra me disi o so disi because asombo bia ba emu oya na what trase no wasaso akwakwo umiensa na wote ho woni wo biti ho ni wonu aduane na wo de abrao ni wo bie so we de minni eye mpradia na fuche ni wo de bo fuche ni do nwumra ni wo sa pie ni wo kwaba ni wo saso de ni wo kasa esa do abetompa so awi mo kama ni wo sa ka cheme se be ma na ebo sister where are you moving going na okro wasere. What are you telling me? Sompa FM. I told you, say, am I your fool or your fool? Don't fool yourself. Who you bad? Don't fool yourself. Because abrabo ye bono, e ye wu na wo bo abrabo. Wu ni Kristo ne bo abrabo. But asem de mu ni me tutacha. Na kwa bra na insuru sabi mpredua sa.
ye nim ni benti no wa so ofo and wo bo ba na wo ye bema pa na wo ye badwema wo ye senses mind technological mind wo bo ba Obasio, are you beat your wife? Oh, Debbie, yes, sir. Senior Mamro, can you beat your wife? No. Sister, are you beat your husband? Me, I don't do this. Because I'm a man, I'm a mature man. I'm the trouble. Italy come to Ghana. Oh, come Blah, you. So community will bo abawa na chop money continue be you don't give anything we tell you because of your tedia em te opoano bla emoyo kana disi me disi no na me di matwe kura famu a se be producer and the work to say na mo be wo so be mu a wo se me bre me tonsuo still what is no pamo bay it do trust you who say wo enema enema tiba ka to say de okay e tro okay because one timi to hwe maw one timi nya hwe maw wo ma chop money wo ma de obedie no wa sa bra no wa ba no kunturu ho no wa satu no da no satu no nyem bra no bu kwasia me mu makoma kum yensa sesei 50 series awro who some say 50 series en kura yensa 3 days I send you 50 series bla jikara. Okay. Na de ba nye. And the be fresh de ba nye. Okay. Abrotia. Ofoso bema. Mami tia yinti o. Omuna samu ase na omo nso ampa. Na before that no ofoso bema. Me wo baby ko me fan chance. Me chance say. The be amasem na I don't say omuna samu ase ka ne kuna kiyama light. Never so planting. But ye work and ya wa hase num Sompa ma for it me 2 hours 3 hours ye nko off. Ntende no shake na makasa. Ofoso bema ewiase da bia ya na metu ema ne fo. Se ote ho a ya na wankasa wadwene wo ho. Susu dwene bema ho. Me de meka no. Wote ho adwene wankasa wo ho. Wo kwa yi obi ani asimpu nam no Bible si yi wudi ansa. Ye betimi di aba yankasa so yete bia mu. Obe wate we wo nhye na so. Na be ma ne ho kire no na wo dwene ne ho. Mother Christmas. Ena wo twe besia. Okobo besia na ade ma no. Ofoso be ma ye wo be ma yetimi je besia ma no. Ye firi yakoma mu nyina yetimi cheni sika. Me se da bia sa wo ma me ma mi kuna de a sa me kwaje besia kura me hwe hu se besia no metimi atua sa ho ba asem a me fa ne se bia me de eche no enye se bia asem beba na afe na me kwadwo so no me ni bi ene meje na kwakwaye so na samu ani ba bia kwote ha what you say eti be ma de me wo che be ma de a anasa wo ma na de afa ne se wo de eche no na wo ma be ma sika wo ton a na wa ba be isi kakase wom no wa ba be adi nyankopon me ma ni bi dwane free dem asenu omna samakwa ya blanto no usu hwe ofoso be ma na oba besia na makwa akwotena edwomo se kwan ho na ma ba beton ne ma na mi kofia sika na asuom sa 20 cedis 50 cedis na wo no menya ye kese wo no menya 100 cedis o menya 200 50 na wo no wa ba be kwablane na de ahye obotom na de ko oba no wa ba be no de ko na wote ho oba wo ne be ma twempena ukula de wo enya ware ye kan tete ne be kasa ye empena ware ye ene kura so no sa de no kura nhya da ni ho biem oba ho fefo te se wo wusi pisita won chia ye won nya hwe na watena sia ma be ma ne watene nemremu a ye kasai eti kan tete na na ka wani afira na se no wani afira nti ne eni bia ba 21st century no de won te ne ekọ na woni be ma tena 17 good years onya wo ho ade na all blow what why punching bag na wote ho na wusi ho na say ena mene na wo one na wunti dia wudi mema say obi okwa mpa say na yi ya friend say osofo kan say bia ona kwa ha ete me kwa ha homa mu nti no ene esa mete ne ho ano no na wo kontokwa ni ye yi wadaja to so ada wo ye oba bai
wo ye de beba yanko chichiri nyansa wo hefa ne yefa meto wutirim ye what a bema ho wo blow wanyinsa bo so me miensa bema timi abo wa ma ye funu no kura pomo ja ahyase etu osane nete oba no asa biem wo ye odenti no asa dwamu di ama na ho aye wo de owia wo bo a no asa pataw ya de ya na ya metan kura se ma wo bom ya me kunu bom ya na ya me defi se oba wo goto one piece of cloth and tomato ni ba ku o pofa per 6 years ebi kura to 4 years no mu de sika 20 cedis 50 cedis di goto go so ya fata okra no asa ya na jo no asa ya kano na no ho ya de super hini no na ne ho se ba ne kura pode ne ye nya no ni refi bibia oba sa wo short memory wa yakayaka de ya wukunu anasa wo mpana de ya no ho ada bia no ahwe ya wo bedi do kono kwa wansa wo ba bia wadu ba sa nyese na woti o nyese na woti ame ya bu asia mada bia me kase oba wo nko wo namo a wo de wo hu akura nya beka ho se wo kase bu tu kwa akula mpa akwa akura bia se anase ekuro kese bi mu akwa bobla enkwada no do mbeja hwan okwa woti a wadi die nye ya dokono kula mpa ta dokono kula betimi akeka without a sichira na semako na yese nso ankola wo ho ne akola keto akitaw ekwam owo be ma eche okwam baako mienu miansa wo date ho opportunity be ma we say be ma on peble na wo die masika mekoka yese ma menka sa wonya sika na bia wo di akoto ne ma di abegu fie wo nu aduane na wo ma ne bididi a enu yeso no nko wonya sika na nka wo de bia kwakosie banke eka ne ho kire na na sa wa ho kire mu a wo ho kire we enko akwakoyi interest kura sa aba ho nya Ghana na nsenya wo mu aye ye ne ma basa udu sika kura koto bank ani ye sa tete ho ya Oforisuo mi tu ma ni nyina fo sa wo ne be matia eki ye hu ye kura mpo na bibia asesa okay eka be ma ne kura mpo na ehwe wo ontimi ankokofa obeto ne ho so obi asra na ware obi asra ne mpratwe na wo wasa kofa oba wasa di ekire ese kokontokwa na ko wani boya wo kura wo ye complete kura no wo de wo fa yefa etiama na wo no mpnafo mo kunu no kofa mpna eno so no wo di ekire kokontokwa no mi tu wo mu fusa wo mu nyai na oba no na besi wo kunu pekura po na enyo na de by force kwatwe ne ko share ne dem anasa be ma na ono to an wo de dem wa fra na ko wo ma ni wan kasa dwuno wo hu siesie wo ho ya dwumaden ne ja be ma na dwundwe na wo dwe ne ho force na ma men kasa kakra me di babesi ya time what you say wa ba sa wo yina wo ho ya adwuma be ma no krampo tata wo seden wo de ayira wo ho ya adwuma de obenya foto nko bi sra nkuto krampo na abesra yiro ho ya adwuma na ho ntow ne ja sa wo bodokwa na wo kontokwa ne ya bo e na be ma no koka abaya na esre o se ne ye ntidi ai nyokunu na akofa aba e ka wo ja na chiri bi entam abi kranko bi aso mu wa wo sura wari ja ya yesi wo nya kunu pada what the ten say be man forget about him odisi na besia na wo boy ye no on tuama no be man say ono why na adwen say won hwe nkola so a ye wone kwan wo ho ye de ne be fam na akwa so 50 cedis no obi nkan cha so fa ne be man kokwa nkola ma wiase ode o mo ba ne no won hwe say bia me mable watia na me ba be so nkola ni ma hwe o me de ekura me ntimi eti won hwe no matua ka no na won hwe rade ni bia o mra samu ade hwe me sa hwe a eni bon me ka cha do wa ma me hwe nkola ni ya wa so be bodua eduane e be ma na bo o bonus onu ankasa se 50 cedis enkola na watwe se enkola me no 20 cedis da me ensa kola pa 3 days no enka ye se cha so oba no so mfa bi na akora ketoa no so wono so a wunya no so akogya no na hyade no so de ho hyehyɛ so a won fa menti bi tu ma nyina fo so mo hwɛ mo ye na me ma ne de na wono mo de enwanwoma e na adro wono so mo no wo mo ya pataku ya no de tasi kire e na ewo emema no ano de etese ewo Anuti yabaka kira brantie ne se bempraduasa wo ma na adwiri mu no ye ka kira brantie ne se o ma na adwiri mu no na o nwiri fi adwene obai e na wo mpenu akoyi mu ade ne hwe wo ma tie anuti no nyame ya adom a abrantie no ekina ye tuensa afre no empese mewura mpi o kina ye tuensa afre no na mekun no echina ye beba post station ho o se hin na ote no ai china ye beba kodie post station ho na obi obekun no ne kasa no kroba ya hweye dako wo kwa wo ma tikin akoma to yem ate kwa akoma to yem pani pa betena se 3A Herbal Center
what the 3 eco capsules cocoa master what the abedwa so sa dro we ene tu cocoa ase usisi eyo ya eye amaman ena ejinem eno eye cocoa 3 eco capsules cocoa master ni bitu sa de no ade free wo yensa cocoa no yade ba bi eto no tu nuro ewo man kan biada ubenya bi ato kolina ka ba dani he ba misi he ba ene apidank ubenya bi ato 0546 107 107 yekọ nyekoto 3 eco capsules cocoa master na yemfa entu ye cocoa ase panipa memo akwaba ya eja empom te sei pomboko wakosam ne se ya wode abeda Asem Mpe Nipa se yemwa o yo pili meda wase masem a hawka sipa da so a media etua Sompa abeja forte mambo me na enfri me so a spiritual monitor I have me a chair edibia fiti ase mfie se ni bitmaka se mfie be 24 years ni ya wo hunu sei mi huna me da na doa timi so da na me ne oba na eda neso oba timi yi oba nim a mi timani na me ho asa ho asa sai mi timani na me ho aba yemisa ya na yo ba be na hu nanim oba bia timi oba menim na abra min oba ka sa openo min kata me peno ya hu no se oba we ade kye hu sa oba timi ta yi oba nu na ade kye man tema me hu no bi sanate da yemisa cha amaje seta juma bia ma ya bia me ne be so bia na sai min timi ye juma kura bi sika be to me se na ase menim sanso bia na sai Jordan sabe sombia de me sabe sombia na sai entintan ha me entintan so timi chechiro entintan chechiro me basa na se oba no basa no a ya na ye ode se e basa na ase me no oba da se ina mema yenim se de wono oba da se tie sa pepepe na tie wa ware pen e pato ama mawale anti se de na ono wo yire da e de no ukọ hunhum no spiritual no sa na tie pepepe e pato ai wa wo sei ma wo miensa se ya no o yire wei e che miro wo yire wo fie e pato ai wa bona mane mi mamba na mane na watu hu anamon akoso obi muawo asore anase dusuni bi ho anase kremoni bi ho so muawo na sa sunsum ne mfiri so man ko dusuni bia ho enti mit hu na mo ko road station bi mi pete mabodi mi de kan ko no trem ni pa bi ko anye yi mi sa ko road station ba ko bi si wo kuruma ba hu ka se o mba frɛ me o man frɛ me Sompa eti enne nyina woda so ba enne nyina ewo ma me soda ya timi soda hu se me ne se eba se ase me no ba na madana mi timani prekopa a mi hunu hwe wo hunu hwe no so na wo ho afọ na mi ho afọ ba mi ho fo ne ache eti tie ba pa na ususu se spiritual marriage na bae ase no a wanka so hu ze we die spiritual marriage na ase no de be ne de enoma bebre biti se mene nipa bitimi yete ya fa enyonko se mene nipa se a san kakra bi e bo se emre tibi na bata to yentem abra mi se mi obi me penipa pa se mene me for bi sa adam for se ya entena ayren entima tete de to so mienu se me ko pedwuma nipa me ka se akina no aba sade akina me ka se koroma metimi frɛ na onfa kura bio ko pim samre se me sa me bi me sa ton ade se me ka se me bobo sia ba bi dia ye ya to dwuma me ya within 1 month 2 months na sika nyina ase sika kasi ya odi share adwuma bi ayesai
me said I'm first kasi bebre ade say you remember so be say na to bet 5 million me we say na say 5 million 3 million 4 million na say ota na oyiri nya ntokwa ani de nda tabia ota na oyiri ko me ta na me le ko bat me enye me pe pete me le ko na tu wo ma bo say o ya de na me de me yi mani but etimi kwaso abra metimi sem ho but tie me pete be me bi mo no ka se bi se na ba bibi sem se kabitini kan si so e ba sa utimi bo no nukure ni me sakano me de me kan me wie pe na mata no mu ho na pani asem we de e wo se me busa dru baby na se o peso ko yire ho a ya na obema no etimi pagya wa bra wo no yire na nkasa dampa so peso ko no ho a dru baby asa obema na etimi pagya epagya pa etimi ma wo ye sa adwuma na kama etimi ye dem petem ye bia okay tisisi ya pese ye de na ma de me pese mo mboa mane se sia mi wama mitimita ya bema bia pese o ye den wo hwe ne ma se wan ye adwuma be da hwe wo ma o ye adwuma na te se ye adwuma na te se ya ma dwane to mo se mbetuma tu ho na mo ma me ya se ba ya be film so a wa se mi de namu a yenkum bi da na yenhu ni dwa na we de frifie no ho a besi ha akete chopen so besi ne nyina no spiritual marriage no ya tibite nti ko akoma to ye mate ya me ya domo a free chine ko no frɛ na ni producer ni hu komo e wa abonten ho ye be boa wa tu afiri so wate kwaku we dey wrap up na yenko onu se jankofo mo no beda advantage omu so yo ba wanye wa confirm bia on to moto bia umu akoma so ondo onu anse o de ginani no onko so chas ena ma no so de ne de se bema e kwori oba sa obema no so asunsun de no o ma ko homa bia wanye hwe enu anse de ono so wo kosa eti ehadwen ba ma ono ma okwa de se isika no ke kan de hwehwa 5 million no de akoje na hye 3 million and de hwehwa adini penya batere nyagopo ya aduma enima kwan be fa okay odifo bra spiritual marriage papa ye beboa na bra wadaruma aka ye pe ne puma se blende onyi na adwen emfiri ne bebe su kakra onyi na adwen emfiri ne bebe su kakra because said ye o kano menyi ni se beifo bi yo na tumi bi yo na se utiska so de koto adwane dia beifo ne be ka to se media adwane no minti bisada shiska pa minim se shiska pa ba mi hu tumi a obetuma ka che wo se seska wo ye na mi no wo se ehye tena mi ka se bia obedo avra ka se eto ni tuma na hye na se na hye ne de yetu a ye pemai kwa ma se be pedu tama ye wo wiase na ye pemai oba bi obi na ka che wo se konfo ba a confirm ya to ni bia ya to ene se be ice cream ya to pizza ya to ni nyina no se be probi na ka che wo se kokoto adena sunsun ma sem na ye kana nya ije se obi se sika wataban sika no asima okay wa resu ye na sika wataban asima okay wo se o pe ma no de sika koto pizza na nyento pizza da so no kwamra nyento na no minu kwamra jamen keka obi de di bedi obi de di bedi ba dia pizza ni pizza ni pizza jaja na untu to bibia mo bada odifo no mo to bibia mo bada na bi odi hodo afoko no kwabra ya na entina ya da bi o mo omra sam wo wi ni dodo no ba na beka to se to hwe ma me ka wono kura wo se time na ye wo wi ase na bra se ma ye king me chese odun o kan honamu die kwamia papa so kan honamu die na me che wo se onyi na dwen free so na me se to na me che wo se kwamia sa spirit no ade be na mo mimi nu me etu otopisa ma spirit no ka bia wa bo no kokoam na ye wa ni da so babo mi busa
Ada bia ya han na ni da so be han da wo de yanke kan ko Grandpa Cho from our truth from Abrotia ofo so be odi for me fama ofo so be ma we say no hadwen sa honhoma ware we say no se eba so na se wanya obi a wabin wo sunsun fam a eya na asituo no eden papa ye nti no kana komanto no yem wadwan beto Asem Mpe Nipa for de ochanya nkopon ya adom a ye behwe se bibia bekoye de ama ne nti no onka na komanto ne de meka no ye behwe ama ye wo empanyimfo asofo a wono mabia we say no enso wo mo ye kwalanti no banchi case kwalampo nti we banchi no so ye afonwe mu banchi case mremremre ni binti no onka na komanto no yem na ha adwen se ba oso ase de wosika na no oyire kwalampo ne ho nya wakono se bia ne nkoda da bia na oyire ho ye washi onye wo hwe wosika sembe hite se de na wo kana se oba se wo kodwom na okita sika fo so be ma ase obi abehwe sika no oto ne ma mienu miensa hwem na sika na yira bi otimi koyi ne ma nyina gu ho na wo sa acheke se ye no okay no obozo nyambo ochina ne behwe abo na bibia koye di amani nti onka na koma okay na say mishi abrante tuntum tietie bi na ye wo fie no ho a na spiritual marriage ne hano papa de ne ma mienu efiri god so ho baabi edo ma bakuma so onim de nti obae na nyame nam odifo Samuel so mishi abrante na mebusa no o se mo kire me odifo Samuel ho no me ho atome ama sisi ka no kura menye bia metwie enti papa ka wakoma to ye mwate na me ya domo china oje ne fa hodi be yodia na Asem Mpe Nipa so wate ka wakoma to ye 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 na ye ne yahwefo ne yafrefo so enko twetwe komo kakra dwumadi a ye de to apron so hello Udin baby afrefre. Vozu be wa me party me dey there me boni sisi be me kasa free sasa. Obana se na pese me kabi. Yentie o. Obana se mo de be no kure pa ama. Ye fre na ma minim no pa wa sasa ho. Ekure ni kundu ne fasu ni na ya tibi ye hu bi. Enye kura me shiramu odina se ma bo a mommoa no. Mommoa na pa na be ma no onye obefam obebi no obebi tio ha dan enna mo so ne ni nya problem ne yiri ko ni kuro mu kakara obana no ha dan ofio no be ma eteki asin bi wo sa obana so yanko wo pe no yanko wo pe na ge bi tio ama na so ka dia nanka ne le obani free wo ko e nanka be ma na pesa aga no teki asin bi a kire se be ma to obana Dage no ebe de dan ufi ho de ntika na ye dan yi ya e ma tiki asen ya anko open mumu agero ni kuro no e foke pa mpeno be fa no nya ye hu bi ye de ni ehu e de aso atinti mumu agero okay hello 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 hello good evening. Maje so my TV set no call from Wadaroma. But some can say 3 months Santa Claus. Yetio. Hello. But so papa no dey na work no. Was some dey na work no no kwepa. That dey no e koso ha me pa. Na send e momo kan obi ntu ono so na na mo a the way I want to say the city. You come as a message, I say, oh, my ceremony, ceremony, you must say my work coming in. And no question because I bet you had Julius, Udia, will never be the best say. And will be also, will be in a new 2 more, and son, I will say, I say me 2 more, and your man, say. Ntuwe papa no de me taze mo station pa ni place am papa fa ntuwe madam ma monye bibi mfa na ya na mo so mo de mo number tuga na ye tiwa frɛ mo na ye so de ha ono bi atoma ni okay enti yanko Facebook na yanko subscribe na yen share ensem mienu na ide agu aprono so na yitu no sre ene abasa hello
Hello, good evening. Majesty Mpe Nipa baby free within. Epacho, me did the Osofo Koko, me friend station the pie. Genti Osofo. Many ano, but transfer or cassette Siano. Ono na asem na ha me kaka but na TV ni so na me hu ade bi wono ho. Ade na ha no if you na ni say e suma de wono one see na ha na sa. Na me say na ko wi a me number mo fa man no pre na me ne ka number no. Nhwe number no. Edru enchiri moa. Edru enchi mura moa. Mpe Nipa na suma wo fie, bosomo mo fie. Okay. Okay. Hello. Hello. Sompa. Hello. Me pacho. Good evening. O free hen within. Hello. Hello. Udin baby am free. The train evangelist ko do what? Okay. Me free bo ho sasa. Yenti o. Bank Papaya Oba actually ordinary about so spiritual marriage. No class had any nipa be na omo e was had any. No kwase. Na me dey kakra me timi aka na say on fa na homa nyame, on fa na homa Kristo. Na fi o me ejidi fo se de ya na nkopon asem o hia na obe rabi asem na nyame be gina sim we nya bia ese wo gentin ho pi why kakra mi timi aka o hia so de no me rabi. Okay. Okay. Hello. 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 So what nyane na wo fra na. Hello. Hello. Udi baby free Asem Mpe Nipa. So no kwam ko se se gira. Yeti o. Me tia o mo samwale. Osofo. Yo mate. Papa asem no kan de e wo ho na asa bi mu fra o mo se bi adwendwen ya de mo asem fa adwendwen ho na wada. Mo asem so wada. Jebede na wotumi adwene fun asem ko senti. Misemi yamu bi wona se obi na asem be tibia sa na o mo fa yo no mo nto mo boka kana we hu kuma asem wo mo kan. Na yena abejafo emu ano na bibia nko yemi tia piki. Okay. Nyom papa krache no. De ya hu bi pen. Ni aye bi pen. Enu ti no huhum asem de. Hai. Hello. Hello. Udi baby free. If let me kick you for you. The free sasa. Yenti o. Yes sasa. Mo ni abi. Obi ani bi na no kure. Me ma no ha ne pa. O ha ne pa ya se go ni be ma ni be ba ni na. Yenti Sompa. Le bon pa so me we ge na fa ni kan mo. Okay. Si e fa last call pa na yes sasa wa boy no ye ma ne na ne kete so ne. Hello. 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 Udi baby free. Hello. Udi baby free. Hello. Yemhwe ne fa last caller ana ye fa last caller na yenkonku yenim. Hello. 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 Okay. Yemfansia. Abrantie no sasa abrantie no. Sasa abrantie no. Wonhwe no meka asem papa bi nkire ye. Nyame ya adoma kina. Bika. Where asem no aba TV so, aba radio so be chicha bwa. Obibika omra. Na wonya sha oba na bomi. Odu abodu anso bra be kan wasem. Sha. Obesane. Na wonya de okeka kan do ya mebondua. Tie. Omra me hwe. Okase beje jansa abrotia ofoso be ma Yaw Osei makoma hemfie no de aboso ma yenyina ya jo hwe every gospel oak barbering shop no wo amakomo se night show ye da se papa Isaac Mensan se ya na onti asio je se nanse no emema na aba ne bi wo ho mu yisu for girls oba no mo bebo no o mbetieti anayase o mbebutu no wono che se akika nyina mema ne bi kika ma na so steady na wote ne ho wose me do no
what's what the way say free tad Isaac the wakana no cre Trini said Hammond or say or share free and kranza ya no wobno po ye mantem no say ya na nani je ncheche ya na omona samoa de emma ne penti na bribia na ya na omo enso etie papa penti no onkoso a nyankopon enhira ye nyina na Steven Boache so ma ye nyina ya jodie host on the politics no de baye Apobisa Richard was say good evening Sompa Clue good evening to you too Ohima say what the pass say good evening say wa Ohima also good evening to you too Vivian Bedu or say good evening family and friends ye je wo so bia na ofoso bema yenko Evelyn Frimpon or say good evening Oforisuo won ne wabedwafo so ohene yire na nsa me twa yi ba won kenkan na da yo ene ma kenkan Evelyn ya fa bibla me kenkan e de ama mo de ba ye nyina no ye beda mo ase na YouTube fo nso so ya da mo ase bema ya ye friend Hubert Michael ono so on fire dwumedie eni agrokra wono so e de bia bo se abrewatia me hu se we ye sofo ba pa ye yo ase me kasa nyina se sofo ba me da se ose nyankopon enhira me san so e no ose Oforisuo wose oba na obekasa ye no oka asem no krepa wono so ne de ya wode abaso wo pay numbers no ne ya bonkoma ye 0546 8832 870546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 another 0552 094593 0552 094593 happy birthday way free Mr. and Mrs. Banfo kwa ediaba wonom ankasa ba no better for wa banfo oye ekobe jese sempremo bema ne wafase eno no nti na bofra nyankopon enhra wa wofo so mu do papa ye nyankopon ema onyansa ne nimde ya obetimi de akwa anim ewo abrabom na odifo say happy birthday nkoma mama C fashion mama C fashion nyankopon enhra papa fashion designer papa okotoko so wadwumedie ne betimi akoso mama C happy birthday to you Joseph Kechifwa Mr. Joseph Kechifwa yankase enua bema free yesian Eunice de ne ne wo fie ha se no ma wagya ya hakoi aha ne kunu ni chotrobucho watchra ma me na that TV no so free ye Mr. Joseph Kechifwa circuit elder wo CSC asafomo wo Daba new site na ye wa wodenti no wo yire na free ye so do papa ye nyankopon hran nim de na wo sre de amawo na ye nua be ma Kwame Asare ne wo fidua ma senom fache dwumadie owo so me mind dwumadie so wo so enne ye na wodenti no bra panyin nyame pa ne ye sre de ama happy birthday to you nyankopon kan yankoso ani wo namon anim ye nua ba ohini ni adazo asofo ma me play my ni ai enne na woda me se Genevieve no eti sister panyin nyankopon hra na yesra de amakoma so adesra die bia wo bo ho pa ya che no enne nyankopon emfa wa woda die so no kwin so na wonye emfa ma happy birthday to you wu rase odo papa nyina so we love you so much afa Kukwa Veronica Jando ye nua ba nura na ye na woda coast nyankopon enkosoa emma wonimde ewo adwuma wo ye nimu oma ne kanea enhran wo so ma mfra domu enko adomu we love you so much ofo so bema ye fancy ase no papa ye krado a oba beto aso yes sorry na Jesus miracle fire